tau fonga a. O le unua ino foali o le mali e toa sa vea tu vai lua leo o. E susu ai le matua o mali e toa le susunga i le fepo. A fifio ai to e tau fanua mali e toa o te lea maloau. A o se usunga fono i le fio anga o le fale tolu. Tupai a le au nai le aso. Ina ua fulisia langi tele ma ngā solo ao i tupua ma le malai fono o whaupapa. Sa ja oto ai ao o le tumua. Awa ua motu le soa i le afionga i a lupe fofoa i vau ese. Sunema Fale Malu John Crichton. I le afio tapuru sa tele le alo le salamasina le tawhaifa o Samoa. O ainga o tupu, ainga na tawhaifa, le afio tupua ma le aumanga. Le fa o taua ma le fitalainga i a lelu. Ai tō i le vao matua la unrupe sa olo i mataanga. I le pule a le e ou le malosi o malava. A wau tu ua le malo e le afionga i a soi mavi, su nema, au waa, fuyono John Crichton. Walangi ai filima pulitu na valo ia i na fanua le profeta tabaitai le malo le tu. Wa ngā solo ao i le malai fono titi watoa e fio ai le matua o Lambustele. Wa ta ape papa i le maoto poutoa. A wawatu ua le malo e le afionga i a apa.
O te whatalofa mau wholowhatu le rei vai ngau lea fiafi na ua whameru te wa te ei lei tū la e wha. E le wha ua wina fo i o le porokalame, ia ua le fo i o na tali ri tele o le tātou wa te ruu le aptaga o le rei fo i vai aso. Porokalame le tauta ia e le tautua wha au o le Blue Wave TV. Ia ua masa dia ia so fua me se o aso lua. Ia manisio na iswinga fo i wa te oto ai, ia le aptaga fo i o le rei tau sanga. Fa malole o sai malole pale malole fa toa ya o to o na asiata fa le malu o tamo o tele sala fai ya o sau fo i pe au mangalu ngalu o le ea ya se fai se tatu tala ya mo tatu mulu au foi ya tatu fasoa ile fa maoni o le loforo tatu mo te sidi le langi ya fu le tatu savalinga ma e ule anga le o le toa o mawhai o te teite mai lo soifua Samoa. Wha sopo pai fo i le soifua, ele ngatau. Au na titofia le tua, whata whai taulanga e fia, au na o le malo, ya mai seo i la tau o tai. O lo tau aveina, whai ngā malo, wha temokarasi, tono ro tātu o tino. O mai se fo i so se atunu o lo e papa au aile tapo i ngā Samoa. Ya ngā tei leo na i o tātu tai wha aleanga nuu, ya ngā tei lea o fioanga, no o malala fanga fa tele fa i le tua ya wa o le o fa o tatu toe fe lo ai manga fe tau o le soifua po manga fe tau ola e pe o le tala na fai tenge o le tongi to paitea ya ona o le fa maoni ma le alofa siri ese o lo tatu ma te siri langi ya o le aso lua the second o le aso lua le nei la solona lua o le masina lona tolu le reito sanga ka lo fai o tatou fato atu ia February ia o le o tatou patipatia mati la tou e mai se foi o le amatanga o siana tautua i lo soifua maleola ia mori foi fa malo mal fa tele ia ila tou lo tapu ia faiva le dei Porokalame ia wa le la masina o tuana ia tu ia fa fetai ele na male laina lo tou sangi fa manuao i lungo le nei Porokalame le alata o le Blue Wave TV male Porokalame o le tou teiai wa fa malo ai fai o le faiva fa malo lo tou anga le lei ala i le fa soa share ia o lau komeni ia o faiva ele fai ngofie fo i le tou pitola moli tua ile fa malo moli tua ile fa fitele fa malo atu asiata ya mai se foi o le pulenga ma le tatu Porokalame le dei mai se le unanga le Blue TV tu sai foi o le tatu wa masina tua na ya tu ya ila to foi sa moli te ya tatu Porokalame lungo le tatu YouTube channel afa i tele subscribe ya alu subscribe polo saule na mo singa rusu senge tongi te tono le tātou YouTube channel. Ia olo sao fo ile na awale tau mawhai ngasi o tātou Porokalame nei. Ia, tu sa longo pu edi ina i o le tātou o tano. O sa mawhai ngai le to ia uwhangaina i le to o ieisa uwhamatalanga. Ia ua o sa moa o le malua papa. Wa uma o na tu umata manga me uma. E le aia se vaenga o so na whita i wha le manga o Samoa. Wa uma o na manu wha titima tosi laupua. Ia awai longa foi ia fetu te ta ia folonga. Ai fa mai peke le feku o le langia. Wai loa fetu folau ta i matangi ta iala. Ia fa pena foi le loloto le tai marisami. Ia awai longa ia foi la tau te ta ia uia. Ia fa pena foi le vau matua. Wai loa lau tama. Ia awa foi Samoa o le whasonga wao ma le atu folasa malo le pale malo le whaatoa toa. O le tai ao ana le la sa whai fo i le asonga fua masani asio mātou pitonu o manrewa. Ia, pe ia ona masani ia asonga fua ta itasi o masina, asonga fua amata o masina ta itasi. E whai isi a mātou whilo i ngai o isi o mātou wa Manrewa Sports Complex, po le Sports Center i nai Weymouth Road. Tasi varu se fulu Weymouth Road. Ia mātou whiloa i e fo i pati le mātou ava, whiloa i ai pa ia o sio mātou pitonu,
ia ma fa'asolosolo ai ai fuafuaga le faliu le la porokalame fo'i ua tu'ufa'atasia e le vaega le asa foundations mo na yo tatou tamama tina matutua i latou fo'i e sa manuia mai le sitiseni ia ua manatu fo'i e fa'apito augafa sa u fa'amālō iā te outou nai le wao sina tamama tina matu o so le ora makuā favoriti o kama ia i kakou porokalame o le tautai ae na yo tamama na yo tina matutua ia malanga mai Samoa fa'atalo fatu ia te outou malo a fai o le faiva vi ia langa leo le tua e ui ua fato a pale mai ro tou sa folau i nei fa'amanuiaga ua leva tausaga sa tatau ono tou se eia ia ae fa'afetaiama vi ia le tua ona ua fa'ataunu ua mafai ona tou afio mai ia o neisi mo le ulua i taimi ia fa'amalo atu fa'atalo fatu au fai ngā ruenga te tofi le tua fa'afetetele ia le matou fo'i mafutaga i manureua le gatai lea ona i fai fe'au ia ua so'otaga fo'i le tino nei auā le tulaga i le upu o le tua ia o nisi fo'i o mafutaga le matou mafutaga so fa'atasi e fa'afeagaiga fionga i tamapatele faramaiko ia ma le laulau mamalu sui te'ite'ifono o le mafutaga so fa'atasi e fa'afeagaiga Rev tu inga mala Filemoni tu inga mala berfritua ia mai se foi sunga le fa'afeagaiga ia pasta tole for Larry Lavea ia ma le to'atele a ma le nonoa'i o le mafutaga so fa'atasi e fa'afeagaiga fionga fo'i le sea ia mai se fo'i o Paulo fo'i sea ia Paulo mai se fo'i o le se matou vaega sunga sauafea toina malōlō ia a Meropati ia saria Tanielu Tanielu mami ia ai mai se o le faletua ia ma le to'atele le avaloa sia matou mafutaga fefeau fa'atalo fatu mai se fo'asunga se utama fa'aleagaga ia waita ma le faletua fa'atalofa fo'i le suga le fa'afeagaiga inai me le pone suga le apostolo Pastor Reverend Ferretti ia Freddy ia ma le ekalesia o Iesu le ma'atulimanu me le pone au se talia atalofa atu ma ofolofa atu se foi o le foga o le ekalesia ia sa'u ma outou uma i faife'au ma sui faife'au fa'amalo atu ma le pei o le ekalesia le fa'avaga o le afiafi ia ma so o se ekalesia e fia me se hosuga le fa'afeagaiga e pasta mo ma Sharon i ngā Victor Vio po San Bernardino ia mai se fo'i o na inisi o ua faife'au ia le gata fo'i lea o le faletua meti ma le fa'afeagaiga e pesaleli ma outou uma fa'atalofa atu ofolofa atu le vaga o le afiafi talofa atu i Amerika Samoa ia e le tuafine ia sina lanai mafuta mai fo'i ia stasi fo'i o tamaita'i o lo'o faia ma so upo le tatou porokalame nei ma le alantanei na inisi o vaega mai Amerika Samoa fa'atalofa atu fa'apitoa fo'i le fioga le kone sula tamaiti CCWS fata io e Brian Kaio ma le ofisa mamalu le kone sula o Samoa Amerika Samoa fa'atalofa atu e gata foi lea fa'atalofa atu fo'i ia i le taitaifono le mafutaga laiga o le fast na i tutuila ma Amerika Samoa o le talaiga ia pa'u Roy Ausangi ia ma le tou mafutaga mamalu malo le ona sa'i malo le fa'atoatoa ia le gata i lea o le to'atele o i latou i Amerika Samoa ia malo a le tauata'i fioga le presidente atalofa atu presidente o senate tua'olo ia ma le masiofo le gata i lea o le fo'afitalai ia le kovana ma le lutena kovana ma outou uma ia i le tatou malo fiafiaga me se fo'i o le tatou motu sa i manua malo le ona sa'i o le so amakamaka akuiga i vaega magagaia mai Samoa ma e le faitauga alo'ia o le faiga palota la'ititi sa alo atu i ai sa fata muamua ia ma sio matou i tumālo i vaisi gano lua ta'oto mai le iuga e le ia se suinga e le ia se suinga mai fainumera ai me sio le iuga sa iai le faitauga le tumau ia ma le faigata ma le faitauga lona lua wa koe faikau uma
ai finko le aso to nai na toe fai tau u maya ele ngata o palota whapitoa ai na toe fai kau u maya palota uma o le whai unga le ua whamawina le ofisa o whai ngā palota te whionga le ko mesina o whai ngā palota malana o whai ngā luenga mō vai si ngano lua lava ia whaatu mawina lava le manu maloa iai o le whetalainga ia motu o pua heni papali ia po o le whionga le sui mamalu lono winga o lea ua toe mo moli mai lava e pei o na iai le whaato whala inga sa te tau o na iai manu maloa ia i palota lana o le official count lea result fitu se lau tonu se fulu ma le iwa palota sa tu fatasia mai fale palota ma la vai au fiai sa taua fanga sa papa sa taua ia e mai se o palota ia pia i fale palota i polu ma palota fa pitoa tu fatasi mawai le au fainga o palota fitu se lau tonu se fulu ma le iwa a o palota na maua fatasi ia ele fionga ia valasi ta fito po loa pito fanua tonga manga sele sele mai fale palota mai papa sa taua o sa taua e mai se o fanga sa fa solo mai e tumua sa mawai palota se lau valu se fulu ma le valu se lau valu se fulu ma le valu ia i lalo le fa malu le HRPP ma ua fa mawina i lava le manu malo ia o le fionga ia motupua heni papali i le su i le for le fast ia mai vai singa no lua o le result po le official lo no winga o le faitaunga muri po walo ia sa fatatasi o manu malo mai ai le sui tamaita i o le fast le fionga ia tunu mafono clear tighten o le sa mo e le fa malu o le fa to le tua sa mo utas i balota tu o fa ina ia maua e lima se lau lima se fulu ma le lima o le tūlanga lua e na o le lua lava palota e maua lalo mai ai ile ua fa mawina le manu malo o le tama itai foi i lalo le fa malu le fast ia fitafuna i sa tonga o le kauvanga mu hale mana tua mai foi Samoa o le ua matua i so ngia i masanga tutusa ma le tauvanga le na fai le palota tele na tua na ia tunei a palauli lua mana tua mai fo o palauli lua e uma ele fai taunga le tu mau mua o lai sili ia whaoletane po fiu pa o to e arula ia o le official count e sa unga ua tasi a le palota wasili ai fiu whaoletane poni fasio tasi ona to e whailo leo le meta o le recount le na sila fia mai tatou ese mai pe a week later or 2 weeks later le sa to e whai le official recount e tu sa yo le polo inga le whamsinonga ma wha mausalia i lava le manu malo o fiu Bonifacio i le lua wa le kasi la au lua a o lela ua toe li piki i pe ua toe whaalua ina i le tu ai ngā tatifanga le eo i la e whaisi ese o i e umane ma whaitaunga le au le foile le tu mau mali a taua i le tātou palota le i le aso wharaile e whaau maina o lae e afo e kasia le palota landa sili e turu mafono fa lima i le fa sa lima fa lima i le lima fa aftafuna isa o le tonga peita i o le ua uma mai le official po o le faitaunga muli po le faitaunga aloa ia o lea ua toe whaupopo i maleisi tasi i le vālava ia ua lima se lau lima se fulu ma le lima i le lima se lau lima se fulu ma le tolu ia whamalo lava ia tātou sui tau vā ele i manuia ia
le tu pawali ele imanuia mai se le tu pawali mai sa fata o i o tato va ia monia ua telea le swinga ua matua telea le swinga ua ta o mai e atangia mai a alu si tato ua mata upu e fōlinga mai o le isi paia inga po o le isi se fulu tausanga se fulu lima tausanga le rumana o le amatua le to su e isi se fulu pasene o ntina di todo o le fare fono po le mota fono o Samoa ai o le atau su e a kua iloa mangi se fulu pasenge o li awa atu ua i le feanga le fai mai sa fatatasi e lua ta maitai ai to tolu o li e lua ka mai ka ia ko koru ri a le o sau ya e siri ka mai ka ku lua ka mai ka ia veto a lua tu le lisi o tatou ri i va tu au to suafa mama no winga o le e ta mai i ya wakile ale swinga e sa ile nga wakile ale swinga o Samo o lo o fa tu ma wina lava le matenga ile taimi de nei ma le tele ofisili mama natu po fia tonu la ta o to se furu pasene o le ale winga o lo whamtalanga o ai tonu le sui o le a wha manuia ina i le no fōa o le se furu pasene ona o le nga waku fo i le vaenga le arka ko fast fo i le nga waku pa ingang ke ngei fa pe o le a wha sa o le whaingu mela le mar wha pasenge inga le o se se so loai ma vevesi so loai ai o ma enga o i fufia me ma le la tau ma lo le na iai sui mai wha anu mera mai ai sa ua mai wa le lima ai wongo ai mana dua mai la o lai wa a toa le toa lima lono winga e mo o mia lava le numero o se furu pasene e activate a o le fesili numero tasi o le fesili numero kasi e mawhai ona tutu mai ni ta maitai se toa lua i se tu malo se toa tasi o le fesili nga e hui e iai le whaatalatala no e le whaatalatala no ngā tui la epa a maua se sika ngoi whiriki ma e se whaatalatala no ngā le nan tango i whamanino se furu pasenge i tūlanga o whainu mera mana tua e se whaatalatala no ngā ai a whai sa ola utautu e mana tu pesa isanga whaatalatala no ngā na ia tali ai la le fesili le wal fesili kongwa le la fesili ngi ai ona maua no le mana tu fo ile e ono sao i totonu ia fetafu tafafuna le a sao tonga anapu awa ata tilo atu le fainga o fainu mera correct me if I'm wrong fa apea e mafai ona o fa atasi umani sui tamaitai mai se tu malo ona ole malo tu no mafono o tamaitai fa apea e mafai iala o le tu la fono ona sao mai masesi kama ika i o pe a ausia e lan tolu se furu pasek o ke fa vai kula e aunga masau mai le lua le i a sa fakakasi na paula vale vaenga o tele o mautinoa o tele o le tali le na o tele o mautinoa ka sia e sau ia ka fara o fiu fo ia ka yesu esu e ngai ka vai atu pe ia i se vala o le tu la fono fainga ba lo tai fatanga ai ai ia nisi o lo ia sa ofisili siri ai ia e pe ia ele o ngatasi pe ia o ala le tu la fono ele te tauna lua mai ni tamaitai i se tu malo se tasi ai se ka ko va ai pea e oi se tanto va ai pea po ole ale ta o tonga ta o toi ia o fe fo ile tu langa te tau ona ia ia ona tato ai afa pela e sau e se kura fo o ia le ia o la fo ile sau e sau mai ko konguma ta fafuna ia e sau mai ko konguma de tamaita ia ta fafuna ia mai fale sorry mai sa fata tasi o yo le ia tato tali te pe manu ai ua o mar popole o sa fakakasi mango malo le suyo le fast o mar popole o vai singango ko e mango malo mai am fa mausalina le lato filfilinga lono winga ole atato va ai ia i le taime to tau fia i le parlemene e le ngata o to sa fa ia mano fo ia le no fo o sa fa tas ia ai ole ato sa fa ia fo i mano fo ia le no fo vai singa no lua
O lo tali pea le tūlanga o ta oto iai le whamasinonga lea a whale halili la tōwia. Le fionga le sui pāle mia ia toi lupe paumuri nuku o ne semo. Ia ma le talinga ia tuiloma la meku. O lo ta oto pea i matenga e le o mailoa le lei po o fea e falala iai le ururu o le la au. Whamaisi ma la tau matenga a tonu e tasi lea no foe una te ua wha lea o ngā ina. Ia o make ngā ma upu e where le isoro le saviri. Ia ai whai mai fo inisi i oe. E ono manuia ma tūlanga uma. Ia ai se ita otopea. Ia fionga le wha masino ma tūlanga o iai le wha ata o tonga o le whai unga. A mai se o le nei mata upu e le se makama i maka upu. Mana tua mai fo. Ai tele i latu le vahenga lea. E o te toi fiafe mai wha mawina le ngā whaafteitele. Whaafteitele a i le fionga re komesina o whai ngā balota malana au whai ngā ruenga. Tui e whilolo Stanley, e mai se fo i o le tau au whai ngā ruenga ma manu. Wha malo whai o le whaiva. Wha malo le feeling ngā whaaftai le whaatino ino le tātou whai ngā balota. Tau te sira fia autou. O re kaimire ngei i le leanga o le whai ngā porokiki re ua iai. Kasira ngā ofisa e la lafo uma ia ka ngaka mea le leima mea leanga. Vātu wā ma manu o le whionga komisina o whinga balota. O le telefo i o tala ma upu e whai nei mea o whinga balota pe a le taulau o se mea mga ore kaka. O le leanga e la lafo, fo mai ia langa o kong kupe o le a tūlanga uma. Ui o lea. Mo moli le wha malo o leanga e le whaingo fie. E le whaingo fie ia le whaitawina o outou ta ilo le masalo mianga o tangata ai sa ia masalo mia i Samoa. Pe kukusa fo i ma le masalo mianga o oukou. Pe a sau ngengi whai unga matulanga le whaitaunga o tau pusa palota ai whaafitaia e tau te le whaavaiwai ai. Ma lo whai o le whaiwa wo manatu. Ia e awhea tu se i whaafitaia o tau. Ma lo le ona sai whaafitaitele ele i maua mai yangi video ele i saua fo ngia ka ngai mea era. Ia se ka ko vavai. So far. Ia ele ai ane mea ua manu mai lunga. Ia ma o te fo ia ingi si o rua ia te rua fia fitangi si ia fato i fo va la sima mastoi ino roipo. Ia ta tia loa ia le au malo ia e faile malo. Io e ta tia ai na ona fa pena atu ya e ti mata le upenga ya wai le umai so ma fa so le tua ya tonwe ya o si vaenga na le tato fenga balota o le mali e fa pea o se tala fa ngo le tala le no fa longo ai ina inisi o le HRPP o le ua na we to fia o le fast ya ele se kala fa ngo o kala mo ia ioi o le kalamongi a o le true story o le fesili lo mafaufau ai se a o le a o kou ia ira ngā auala ai se a o le a o tau whai aile nā mea o le wingo lo whamatalanga longo winga e kou ke le ma whai a o ngā suiar kou kai kai a o le fesili tu tasi le lo mafaufau ai se anga kou firifiri ai kou ke ui fua i ngā vangu loloko ai kou ke iloa mo kou sila fia kou ke le kai ngā o kou mawhaia kuila epa o le fesili now generally ai se a ai tātou ia i le winga o le whamaseranga ua lava le mea le ua o tau fituli ai ma o tau o le pāle mia kou ke koe fia kā mo e lalo le fast. Ua lava le ngā e whaailoa mai ai. O tau isi tangata sa le i karikongu mua. Do you know, I'll be straight honest. Ele ai ma so fia e kasi a uku. Mongia. Ele ai lava masoka fia kasi ngei mea ka ke whaalongo ko ia uku.
upu moni ana mare upu tautino e feo lolo pea no fai atu e makua feo lolo ma e whawhekai i le koe asainga ma le koe whaasao-saoinga o le whaako whala inga sia mako whaipule vaisi ngango le ngai pei no fai atu personally o le loko a ia o motopua ai lango le fast ioe le la ua to e uia ala o le mativa pe upu e masangi ai ala o le makiva ko e ui ikua ala o le polonga o a uma ala nga ko e ui uma a o lau fesiti o tou ia na o ile HRPP ko sava vali la ko fa la wiloa tou i oe whaatasi matuila e pa tou fai mai le milionga poro keki tou la lau le valea o le kai o le fast tou la lau le lea yongi qualifications o la tou sui tau va o le ale mea ukupu o le a e ale mea ukupu e ki ngā ngā whai aku e le o ko iai se me ka o se va o se ola i ngā i pekesa ai le mawhai lava wa nei la o se e ala mātou upu e tau longo atu kala lea la poskolo paulo o se e ala mātou maule e tau longo atu kei lola ukala o i o te iloa ai e whainga tā te leo na maua sa tauto whamanino o nole me tau o le loto e leanga ua o I've learned ke lola o whawhikainga o te whawhetei ua o maua mai le whōlaunga o le paia inga ngā kuanga iaku alu ai ma le whōlaunga o le ngi paia inga ua lava lea e whai ma uoso ua o malama iai e le ona o so tau wata mamai ai ona o le loto e le e mafua uma mea nga ko wofai o le leanga o ko roko yes ua mai mau ato hailo tauto whamanino ua pōni tia ai e pei o ngā pungi kia e ao le langi le maka ngō fie o le mangi ngō o le langi whape ngā umar whapongi sa ingo o tau mata ona tau te le fia muri e tai o tau e se ka ngaka whape o le whama usa o le bride ola na nela se sia o ko o le bride foi lele ko ke mo musu leanga sa ko CEO leanga sa ko le skala leanga sa o ko presili leanga e faia ko pisingisi leanga nga ko scholarship ai tau te mo musu tau te o e kai se kangaka e le scholarship ko ke la laule valea o mea uma tua i tau mo musu ai ko ke fia o e kai o ko tangata fa mai e poto ai ya sa mo kulepa ai o le whainga kākele se i whakura la ukala lea ko ke si la fia whainga kā si a kou amio tau te fiu tau te atu tau te fia popoto mo tau whailonga e tau te vālea uma ma tau vai uma i mato tuile epa ole kupua lea ngā kia lewa uka ua kua e kou ke fiu aku kou ke fia le lei i aku ila epa ma o tau whasi pepa tau te atu ma o tau o tau uma lava o wha vasi vasi va ia kuila epa no honest peke alaku o le loia peke alaku o le fomai peke alaku o le suakusi peke alaku o le kangaka e whaikaua ka mau ainga peke alaku o le a polo fesa e te lafi e kikinga ma o e ko inga i la longa lima e le mawhai o nga e koe ka fiki paula leo le mea la e oso nei fai o lou tolo loa ma e alu pei o na alu niko temo ya Yesu e le alu i le la e le alu i le au e le alu i le malama ai korokolo inga ua pongi o le leanga ia au afo i la tau te hatu mono tau fia polo fesa e tau te vai uma ka ngaka lai sao whai mai ka ia HRPP e le popole ngia kou whailonga e le kea ia uku tau ale me mga ariko inga ia e ifo mai lau fusi saito ia ifo mai e kou fusi saiko i langa fusi saiko pauanga iyo
Ai jau te lo o tole mafua anga ya leina matou au ngani atu. Ia lela ukango e ka okuru si vahenga ka ua. O lo waka mailenga. E le lei lono loko. E mo omia o e la audi. E mo omia o e pale mia la audi al mali toa. Yes. Ai sea. Le anga o le tangata e faa maua lalo te isi lo na loto. E na te mafau fawifo e siri aku. E ngake faa o ngā inga ka ngaka. Vai. E faa o ngā o tau faa ilonga. E put in place. Pau ale me faa o ngā ai. E la aude. E o ngā inga ia. Ole. Faa ko faa la inga. E kai folau wai le aku. Ta vai lele. Ole kupua le ngā ngō faa pia ko ke make ia. Tau te sila oi. Pau ala le tangata pito I poto ale o iloa ngei le. Fai o ngā doctors ma me uma. Ngā kakale ua mingi skawa o ngā ke mingi. Dr. Alec Aiono. Po Alec Aiono, Dr. Alec Ekeroma. To me, o le mea kongua ngai ka ua le Dr. Koe Polofesa. Ea, e le oso I o e aru e fafai pepa o kula epa. E le aru fua e aru e fafai lunga o lesi Dr. Ma aru e lele I lunga o apa au o kula epa, no. Ai whaafekai, lela nga e se ro fia te malole tu loa lo fionga to ole ava. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. Leanga e mo o mia e sa moa, e mo o mia le la aulia le mali e koa, ni ka ngaka popoko ai alolofa, ma whaau. Ai nga ka usuru si au vai nga le fio o ya kule psi be vai nga fa pe vai me ola mi ki ngo ku mar ka malo ya pe la o kamastui ya ole ala wa sa we maritala wa makanga fe ko ro fi so le vai se vai o se si ku ia ma va ai ngi kingi ri ma iulu fia au wale fe ko lo fi de po ma fa ala ve la ver kai mi ola la ko fa le fio nga de di par mi Ioi. Le te fai tuai. E le ai ma so fia. E le ai ma so ka fia. Pe aka koe va ai aku a maka o koe ui ma fa au ia ku ai ma le ku malo. E kau koe fai umangi fai nga baloka. O ngor kau koe swinga o se me wa e aluai. O ngor wa e mau. A wa e mau e ke alaku. E le kau lia oi o. Lua. Misi a koa mare poro keki. Ia. Tato wo le malolo. Kako wo le malolo nga. Si kaki aku la kakare o tosi tupua. Kaki aku se uma ko foi mai si sau godfather. Nga pei se ferengi a godfather. Io tadia. Ale o te fai atu. Va ai se isi. I kolo o le po e alu o le pale mia e koe fia ai la kuku ia longa vai. Uru fia longa au. Tata word malolonga o we keru ese tata ma foi mai fa felo ai sunga godfather por e to no tata proclam. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Se pero batile to luas fu minuto tale le tu la lima fa tu la mai ni sio tatu fa tar no ga deva ngole fia fa lo tu o to nu ur fa ta ma o ta mai titi na ya e mai sio ilan tu uma ya o le langi lo na ta fa le sunga le atua ya vai atu foi pa ia o le fale manono tau singa futi ma u pau ia por sunga godfather e fa ta mai ru mo tatu bokla me tu te ma no se fu muia se fu muia a siaka fi o fa ka smo ia ma se forte si mai mo sa mo ia lo sunga le li ka yo le ka yo mo ka ka sili si ma ya ka yo mo ka e pi o ka sili pi e ka u li a o kingo yo ia no ho yo pi ka sili mo ia le o ia o keila yo ele si me ele meta o fiete de si deveran me qualquer que ele ka fia mor ka mor fia ka sili fa ka ia e por fia ka sili por e fia ka sili a ele sili a oela ia mai le weekend o fai e mama o se ava no te asia ile to tele o e wa ta u fa nau ia le o bingo lo tala wala nga pe o fai o ma fata mal pokala mi o ya fa ka bai le fer wa kama ola ko o ma ale sa wa se si ero o inga ele ni si ia o te lo pese longa he o fo temi fa pikoa io pe o waso i fua o te mio anniversaries ma mai pena e sia ka mi ai lo ka mi ia mai le io wala vai o le ai tu ma u fa la kinga i lungo tato por kalame sila tama o le fa pale se o mela misa ma oscar ga fa tama o le fa tu bunyu fa tua ma tama mo e ma liu te tonua tene ngo ka ore mo se me nga ka mingi o e o ma liu ko usai vere o kau va vere o kinga ala ku mai kama porque o kinga o kalwa ke o re po ma liu ko ro pele ai ya e mai do weekend e ni me mana na ya ese mai o faiva e te tono lo mota balawa sa ini vai ka sa e asia ole mo kwa ma ga yo do weekend foi asia si free market ya asia i mo ngofanga fonga e de vole pari ko o foi ya me vengi museum me isole yo e ole su ia me fa penga fa ga esa vari Ole oni langona ia foi lele ona ore soifua o matua oni langona ono tau sanga wo ia pe le o le leongi me fa ia o le ai ore kai mo ngi mer ka poka la ne ai su e ore ka finga ngai me rai ke wa ia ka pokalama e le fa pe la alu sa ro fa nga ai pe anga mai ke pe la ke o bank e ye le kai ya kala la vale asi o kama ko ka ngaro fo papa ya te ngaloa yo ya fa mai ke e le onge ai ya se kai ya la ngai ma tu le sur papa ya e to ina ko inga ko e tangalo pita ia langa kala nga ke mangko ko i awa ke pole e le o ngei ai se kaimi ele ya la se nga marco inga ho ile fa mai san e mo wala o king ai kuaya atalo fatu e wala ai o fa fonga mai fo ile sunga papa sunga tangaloa ia me se foi ia nisi foi ia ole fioga foi ile tama aiga tu ia tu pua tama sese efi malo besio foi ia filifilia ia tu efu ia fatalo fatu le vanga da viavi ia me se foi ole suel fono sui tofia ia sunga papa la ulu ia mapsone ia me se foi ole sunga malito fa mosili moli pali ya me se foi o le
lo to sa se tolu to langa o le sui le fono sui to fia ma lo atu ya be se fo ia o le divanga o le fiafi o le aso finga ngalo ia e fia ko inga ia kapo kala kwa fia e fia o ranga e fai mo ko e foi e tua ia le fiafi e ko le fiafi e wa karara ko e si ki nga kamosiak para ho sanga me o sa ole tala le no maua e ia ina isui o le HRPP ua whao o ma o lantou whingalo o fia ole o to e fia sui kolosi foloa e pe o sui e lantou pati ua ma ua fo ila tala ua mai a manisi ua fia fisota ia tu fo ile feunga le palemia ia se ia sui kusa ua a mai so whingalo e kau ke kadia e mahangai ale me o fai ai e ingero kusa ora kilo le mereng fai mokwa ia kusa menga le manga o fai o le mele na ai man dola langa o motu ia sa tu to tasi yo ala ko ala do le wo fio ese mara HRPP ona e lau te le mafai ona suia ta o fa mtalanga na e le mafai ua uma fonotanga mafai loa ya tu le pa ma ave ye tu walalo e le mafai lava tasi al tala le joina kusa pe al mele kupu la pisa mo le foi tupu iri petesa or constitutions o tu le pa o mangala e so ko ngai ia se menga se ave sa fo ko nga foi le o me kan fai o ko foi se ko me hore sa harmony agreement i poti do settlement kusa HRPP ai fast a wa se upo foi me mo ko po ai le se ko foi Olai maku afa kari ni mai si suyo fast la e vole van fieta mo ia ai mo se ko foi be pa ko foi be lang foi mo kwa io ai ke au fai le fa disco harmony agreement ma ka kanga mo harmony agreement la fa fai fonga ke firme ma kulepa io fai se ko harmony agreement ia fai firme deed of settlement fai ko me fa penga ku so vele ko ke chapipi ai so se me fai fast ele kadia inga kule e panga e tuli e ku fa kadim kur ole mele o te fai atuai no ole mele o te fai atuai e pawalo le options o to me fai no fai o to mai to te fio le fast is there another option e me fai no to o to fina wina la to lava palota e to te tuto tasi pe to te o si paki e me pi o sap fatetenga or sap o le sap pe fa si paki fo le ngai mo mia sei ku ngai e matua mo mia sei tu ngai po ngai me kong fa tau te le to mo mia ni fa nga paro te fo ni fa nga malo fo e one man party fo le pe o me nga eventually ngo o ye le HRPP e mo mia lava singa ka ko ku ngai ia e mga mia ale ai fose me le simo ia o le vong fai kule pa me le simo o winga wa ko manatu moni e to fa to foto ina ia na vai na pa io e ko vai ia wala sap sumo dia ia ka fe sumo dia fo is e fa pela sumo dia ia o ngai o te mana o a uia e te silafia o wi lore le ole iatia ma nei fisidi ma nei fisidi foi le mai do tu va tu le tu si mai le fionga ya voitia ia por fionga fascina fa mai asiata ma le ata wa can we trust them in such decision korafe ole trust no e madua e no can mai fo no tele tu no ben tatu fatu ele onge la au kala fai sala fai ele onge la au va maku sa vai pe ole tala ya por le ite marmadi to ele a u ko le ngo fo to mila ole safe options la va ngo fo pe inga HRPP ngo fo inga fa u ma pel to pa inga fa u ma ai ni to lo to le mani a wa ale le loko a paroka me paroka mor swing o me ke kele ye fai paroka sa ola ile me ka wa paroka ro ye paroka fast wa ngo fi hadu ye io ai o te fiaru le fast on olo fi te fono proketi ai e kele fa ku ai e kele lango lango inga kele o isi me
A o ia ka wall fast. O la ko. O ia ko ka wall fast. O la ko mai e. A wa se upo e la kuai. Ya fe mo po. O sa o lai la o ai mana na o je ro lai mana na o to e tamo fai so ni atu ia fast e to e tatalo nga i tu maro e ko ia leva ngo e le ma fai na fai na to inga me a wo lo to e tatala leva no a se i ko ka ba ai a te ya e vai pe la me bo ye bo le tami i yo o lo wa te tu ngari a tawa o le fast la vai are meant to be for the new and fresh ideas, new candidates. Sisila. Ele ia nga ia olo. Ele ia nga ia le kiu. Ele ia nga ia valas. Le au kuai. Ai onga ua ka inga kuai uma meresi au fou le nga ia. Le ala ua mafuai na tafe fea uma. So now we're realizing e ka kaunga ko kalia inga ole tulanga ia le tula mai ole fast e te tau foi ona fou tangata fou la tu ma fou fou ina fou ideas tulanga fa pena lo no winga ole tulanga tonu ale na tau to to ye vang fa fa sua fou le fong pau fou ma nga ya ko sui foi e fast nem quale leia sui le fast quale leia ole me tolle yo Silia kuno kaimo ke isi ya vanga ya o vai e tunga i le lofio le tunu u nai i tu malo ia na tu fanel se laudi masfu so le akaula mo mai lu mali au le HRPP ma au sapien ke le upu ka ko mo le HRPP so pa fe kai o ke fio va ku la o pico ko fa sa pico mo le HRPP ye mar sap mar vanga sap o fifio e ako cha o kala lo makua mako karo fai ka ingo karo fai ka ingo ya apo walu ya kula pa karanga se lo mos wala kala be fo mangai oi ole sila mio ma va ai bela dunu fa vitai stasio tinale na mai lunga lo na fina ngalo vitai wa mai lunga tele ma fies fulu tu sanga so le afa ko aulo se lua fi mo kupu lo ko kele o ia la na fanau ma fanau wala na fanau na matua fa fetai ya le lo matua e ma ko lo ko e foi ma ko le matua lo matua ya o ko nga matua foi na le chapipi ta foi ai matua ta tino le solo stina never ever se temi mo na tupu ai se me fa pia ai se sila la le ato ya me se me ko cash sole ave le so es ko ngai sole ko fa cash e isi kumalo li mo wala ko ma lau mo wala ko cash ai kalanga a ko le babel ngai yo li si va ngai nga kala le sko nga o lai watu le va o manu o to te popoli ta si le va ngai te tau no to si le sila ma awa ko ke ngau le va ve o ko ke minge wa li rope ke o fa se ko mari o va yeso ko ngala o ko fe tau le ma kalanga la ga fa pe nga awa te na wala nga i te wa russia ko le me e va ve fa nga ngai ai mari wa rope fa po ponga po le ia wa fa po me plan ma mau a mari wi te tu fa ye tu i te wa no nga va ko le fa ya lo wivi ma e ka fi sa lo ai o ma nga ai ku po e lo mari me fa pe so awe te rush awe ke ngau kai ma eso nga pau le fa fitai ile tua le o sila mio mai mo le langi o sa mo eso stuff la o vai ku ya fasko ka sorry o ngai ke ki foi la ki le kupuranga fia o ku mo ko ka se ai foka mo le se lu so ngai kam e wala ngo tai limas fu foi ele na tu fai si paroka lenga mo ko le skala di masuka la funga ya lo menga mo foi par e finga IT sa o se tai me mo le o tu poi le nei fa maduanga violai ia o i foi lai to ma fo tanga tale le me alo fa le tu o fa na mo lu o se fa manguia
ole kwam ka kier mele wo isa mo so sa no ma ko ka sa nge wo le ko mo ga sa mo ku pe ba ku fa ia ma ko di fo mo cash mo nga nga ku la ko bank la ka ia milionga bar sera wa fere ale kumaro ele o ko mo ga mi me ho le ba ku fa ka kari pe sa pe le la wo mo nga ko ngore bank ia nga ku pe so le cash ni ku po peng me mo sa mo ia Samoa ole na ua tātou le va'ao manu o le fautuanga aua ne i whaaru le ao ngaina ma whaaru le ngaina na se leni tualalo a male o ele tamā ia a whaifu i whakausi ngau kasi e celebrate tai io e wai e te tauna whaia nā mea whai o ngai kia rui whai a ia au fo ina e so na whaatau ngaina maru le ao ngā walanga o ira o le kāua i o le back to school la me alofa le le ataua o i tonu ai whaata iai pe mata i tū iai le au i luma o le kufanga o ngi whai mangianga whapengi pe wha pe whea o ngā kako wha o ngai pe wha pe i mara tua o le vesi solo arko o kele wha mai o le milionga le sa kaunga kufa mai o mako lima malea le la waru atu tamalea la tatou wa vaila a faila na o malelei e whaariu suava ia ia ula ia o le makua mai maua o re kaimi kuro i le whapeka whaariu suava ia le au ngā e ka mama malanga i ska whapeka se panga vai ki polo ai a watu a matai loa le tu stupe face in the savings sorry ia ai a matana matua e eli brokeki ai kuru ia i le kupe le lau le kupe o le matua o se a matanga lelei o se a matanga fou le nā wa ka ho ngai e se makangarunga fo le malo e fa mai kenga mele fa pisinisi o kanga ka mi vole o ia e ko malo fa ngai la ko ka mai pisinisi ya ko sa pisinisi fa ko anga por a ko ngai pisinisi ia fa mo ngai ko pe ma e te lo e li a te wale sile le yo le whamulianga le woso nei ma matare back to school ia wala ngai e tau te leilo aianga na malo leilo pe te waru fo ke waru se ka ko amio wa ke les ka ko wa po ngesi ho ke o fa pe mai ia pare bia brang fa malo ole ato on for every year ese mai back to school mai ka ko poroki ara winga la lota e leto li liwa ese mai fa na wa tangata ai wala ma liu ele ko ia se ko fi manga o liu ese sanga fanga io fa mo nga so le pele lo pa me io vai la o fanga el fon fa vai o ka mi wa ka fon ki lo fon fa vai ai ko malo me io fanga scorsipi ka me ki e fi nga we ka me ki da la sia le ko nga maka ia ko kongi le afa io ala sia de si va nga ia kongi ko vai fa le pidi sa wo mo kwali le ia kongi ako ngai vai le ka va ka me ki la ka vai fo pa foi faz corsipi foi ia o ngari kumano ola ofisilia le always lo tau ilo mafo eta tele yo atu il malo longo no fa filo ilo ta fa tele no mo ola ofisilia le o vai atunga asiata o matu ainga i matau tu le fanga e ova male fa fela la tu tupe mo wa ile nei fa manu yanga fa fitai le pa le mia mala na fainga malo wow ka kia ska ba fa fe wow fa fe ko kele fa nau mai nga tomaiti e o vai la tatu o al fa fe tore e me nga mo o fa fe le sham ke e o ya fa tai ya la u fa fonga le pan bia mo fe ka malo o boli mai fa tai le si ainga mai le fanga ma tau tu le fanga ma o le la to fa fe tu fa tasi la tu pe na mo back to school fa tai lo fionga le pan bia mo fe nga malo sorry ole fasilio te fia avatu le ata o fasili moni lava ile ka o mele o kokongi ele malo pili o kamai pe tongi fo ele ala mai kupel prokeki
Whamatale a tau ai ono maua tonu ai leo langa tau iwi ma le whiri ngā o ka mikiki. E alu sao ai e makua whaakaua re kupe lea ua kongi ronga pidi. Pe e leo I ole ama wai le tūlanga fo I le o le wha le ano ma le wha tala le walanga e. Pe le rei pe leanga pe FPA. O la e furi le a onga ia. E le to. Le awa ia kau ia le kongi a kore pili o ska mikiki. Ole afa e kaunga makai o nga kirikiro la ia lea pe maka lea le progress o kamiki por ala ngau luma I lisi kausaka afa pea o lai kirikira o ai kaufonga ia se me foi se vaanga le komiki ala o ngal maro al por ku maro fo e kirikiro I maka kamiki nge ia o kere ngo po amaka nge kai mi afa kai ngo foi le afa pe vole le e mo amaka se mai mo pido ka grade ka maki pe por al grade la ia fa mai fu le afa pe le ia ngai ka maki a ku ngale fail ia ave isinga ku pe so songi se vai pe maka e le me lunga le sile a kaula fa scorsipi a wai loro ka maki fo menga o ke longa le ska maki le pungo fo menga ma nei o ke fa ko ia wa ke fo ma ko wa nga ia menga sa fa ka fifi ke alu le fonga le fai un kausanga foi ki kilo pe mo sa ka scorsipi ya nga foi le si kausanga yo fa kause vai fa ka ko nginga o mo scorsipi nga sa fa nga ken e ke ola ye pe I fa marsi a voi ka le mo la ka scorsipi nga kausanga ka ke tu wa foi le ya make sure iso so ala lo kausanga ko kausanga le ka ke mo nga me o ngai mafua mai la le makanga I mea whakavore ma ngai a le amaka le afa mai fo le ala ke ba kula I ka maki wai ka maki mai le ia kuku lunga korkuaka ka ua scorsipi ali kumalo ole just na vanga I think or se matua mai tu malo sa pa tena o falongo I si vai ngor matu committee pa inga na tene sa fa yele tu ai nga ti or fa bena se milala te usa e iai le part ke le ar ka miki ke play in order e fa awa woi per scorsipi sa iai le vaenga le na or te usanga mua sos ka miki ki rea oa le pili ko e kongi pe kongi a koa nga ka pale er komiki or fong fa vai result a saula lai manga ya wala nga ele si a sau olai lunga o mo le levo e pasi ai continue wa le scorsipi ai saulo o Brasila lo ai saule di poki mo su enga me uma ia ona mo lo tenga me fu le tati fa so drop lo la le vole ole support ma so so ma pe fo ni usila ngabe yes fa ko ni ya onga ni usila e kawa maintain ka ki le level nga grade e ko e taro e lang score si pure causa ya paulo la lo ya ia ono le wa dali tu la lima ma tu sa fa ya tu mo tatu fa tu no fa wa ma le porsilio tatu wa ma le valele ia si tatu to ya fela ia bes fo ne disio o mata o bulo tele ia ele nga tawa ki lo ai longa ko fia fisili se si tax le ti pacha tax le ma le ele ko i wa mangingo ame uma ia ai ni som ta upul a fala wetele ia la fa nga ia la matu te mi dei again ma le fionga le pursili ia o le tato wa ma le valele le fionga ia fa funu tato tu ma longa a foi mai fa fe lo ai ia tu mo va fa funu e vi le lungo tato por O le Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le awhi iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa sa mua mal Pasifika o whaawai ina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa sa mua. O silia ma le tolu sutau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tātou tangata. O tele leanga waa il wha ina o lau unanga ma u matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lua yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao.
Mo le fia malamalama atili ona silasila mawhaitau malamalama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whawalu tolu o le mātou telefoni whiawiai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Te mru wati le o se fulbi to te neli July liba. Ia, fia whailo jole umo le matu te so tenga. Ia, ma le fionga le pursili o le tātou malai wa lele i Samoa whaavau malo ma tātou malai wa lele laiti. Ia, le fionga ia whao whonu tu manu vau e vile hor whatulungo o le tātou proklame malo le soifua manuia Happy Monday. Ia, i lau fionga i le pursili. Ia, i le neivango le fiafi. Ia, fia foi e whatalo whatu. Lau whitaringa asiata. Ia renga teilea o le fionga ia le ataua. O le mea leu te fia ai. E se le lua au li lei aso taitasi o le lua pokalame. Malo le soifua. Malo le langi mama. Ia via le tua li nei avanoa wa tātou toi whilo i foi. I luma o manua e lo tua mala. Ia pio la le upu. Mo le atu le whaftaitele mo le avanoa. Lo vavtai ia vai atu ona ai wa ele lo ofisa o faisi pisi o le asa o kausi sila o fea le ia i le polisi pe mare kong se va lele ai ke oi se le ngo me ka kamera se ko fa ya chini penny wong e pore ngo ia penny wong ia soli ia sa fa ko fa mi ska fa pe ngeli li mo ka kamera pese ka wa wa leva ngasi la fia pen no leva masa ki pen ya malole so fon wi lo avioga ya ai po te wa mai ta wa te lo ofisa ai wa o ke ka vai ku pe o la wa ngai sala fai te lo ya i lo fioga por siri e fa tai por fa siri siata e te lua ta te so tai nei o lo te i le mea leo le a fai le tatu hanga fou. O lea mateo mai mateo veia. E fua le se lau mita ma le valus fulumita. O le sila fiol te nele na o le hanga le la fausia. E se lau mita le umi. E valus fulumita le lau tele. Ia e tolus fulumita le mawalunga. Nono winga. O se fale ina te lele ai tono tatu watunu tan poina fa vai tatu pulenga o malai valele. Ia e fa moe moene mo va la poa. So se to inga va la poa fa le tonu. Yo le mau i Samoa le fale fai le service. O le ala te lua so tai mai. Ya, o le fa forma le ofisa. Yo le fu atu se lau mita ma le valus full mita. Ya wa fu le amata di o le nga luanga tele ma le ngang fa lalo. Ma lo fa tai tele ya o no le wa sa no ina o le o afea e silai le fa le amata no le fa moe ya mtulanga yai lau fionga polisil. Fitai. Mai uma le process. O le ele fa mo me se me you lai wa fight ground breaking.
Wa fai le groundbreaking. Ia maamatalia I lore ngā luenga. O le wha moe ia uma le tātou process I se meo apelila me uni. Ia pai tūlai. Ia wa alu le groundbreaking. Ia mawha ngā solo rore tātou ngā luenga o le umi po le fua e fausia I le fale. Pea ma le tasi ma le awhatausanga. Tasi ma le awhatausanga lea la le fua le pūlengo ma le vale le whataunu ele nei ngā luenga tele. Ia, ele I taitaina o na umo le paia inga. O le isi ngā luenga tele lea le paia inga le nei. O le fale lea o le hanga. Ia service aiva alele. Pea fale tonu. Awa mo le taimi le nei. Ia lea ngā va alela le Ngusila po le Qantas po le Virgin. Po le Fiji Airways foi. Ia fai lunga o le tamak. Ma le nganga whaaloalo. Ua whaafetaitele mana ia sia a tina e foia maisi o le poloketi. Ua tau atangia maisi na tau tusa o lea a ngā ruenga lau fionga? Ia, o iele estimate cost le taimine o se me I le 5 miliona, le 7 miliona Samoa. Le tau atole nei ngā ruenga. Ia, o le tau na lo whaanganga mo le fausiaina o le nei ngā ruenga. Le ngata ngā o le henga. Ia extend ai foi ma le mele ta o le apron. Po le nofuanga le se ai va lele mapaka ai va lele. Ia koe extend foi. Ina ia mawhai o na tele va lele le taimetas. Wa o luma tatu malai va lele foule na whai e ta o le regional terminal. O au tawhatonu lava lea la fausia le ngā ruenga lea. No winga. Ia maintain ale operation I o vala aiti. Ia lai fausia le fale mo le wha moe mo le servicinga ma le whainga o siaki o wala popoa. Pea mai al tato ngā ruenga lea. A o le tau wha nganga le wai ai. O se mea le 2 miliona Samoa. Malo whaafetai tele u whaamanino le vahenga. Malo foi. I lo pale mai la tato ina niso whaafsiri. Te fia tuturi ma ta ngau le tato whaatatanonga ma le vessel tenei. E tu sai o le la fonga lava lea. Lea ua malama I rungaru. Ai e pei e taru waisa i se vaenga o se whaatatanonga ma le puresili o le matanga ruenga o tangata tawhawhao mai mo atu I Samoa po le Samoa Tourism Authority. E ta uai si saunoa se vaenga o saunoa le tūlanga fui I le pete tauna sa ta pala tau or something like that I le whaatatanonga ma a o le whaia suinga o tātou taxi o whemalanga inga e mawhaina a maise whamaninonga ai e whea ia I fo ina nei matanga ruenga matulanga whapena. Ia whaftaia siata mo le whafsili. E mea mua la ngona alfa no noa I le la fonga le polisili, polisi o. Ona le po malae ia e ese le tamali I sa tawa veina le tiuti le nava I tau. Olo iei wha maunga le ofisa, ia sa saini lava le whailau tusi a le pule le nava I tau. Ia ma umia le tusi foi o le invitation le pule ngom lava alele. I le whaatata noanga. Le whaatata noanga o lono winga. Na o lava le vala ulia le pule ngom lava alele. Lua whelua wha ia mati. Ia o le taimina o lo tulai mai ai le tamaita ia pati vainei. Ia o le mea tau angona I foi le fia ia e wa uma foi le nā taimi ona ua sa ua I lungo le ea e le I longo ina le STA ia morisi da fia o lo mau e wha maunga na o lava le vala ulia o lo saini foi le whailau tusi le talia ina o le vala ulia a le pulengo mlaiva lele I le lua whelua wha sa whatanu ina lea wheloa inga I le moto tina a le ngata foi lea sa iei uma ia pule mtanga ruenga I le aso. A le ngata I leo o sui o pule mtanga ruenga mo e sa le mawhai o na awa yatu. I le ngata fo I lea sa matou tala noa ma le private sectors. Sa whai le matou presentation ma le private sector. Sa matou tala noa ma sui o tamaitai ma sui o nuu o polu. Whaapea fo I le motu I sa vai. Ia mori sila fia. O sui o nuu ma sui tamaitai o nuu. Yo la toa e wa fai ma leo o alala whangata I tasi I whaatalata noanga whaapenei. Pe o le mea le nā na taulangona I le fia ma se whaanonoa. Ia e whaafitai. Ia wa umatu le weekend. Ia maluatu o ia. O le mea fia ai ma whaafitai le toa.
ia o le ua whanga solo le tato ngā ruenga. Ona nei le so no maua meile I mele mai le pule o le ene usila, stamali ino ia Rex. Pai mai, ia, patuaina o mai le kou le se collective charges al malai valele, se o tuaina leo ia whao Sofia moe ngā luanga I le fia whai ngā luanga, aisia, o le ua, malama fwele engi usila ia, le fwe ua mai le lato lango, a wāre whaale lei o le malai valele, malana o unanga, ia malanganga whaalalo. Ma lo fa jai fa tau fa menino le tau se bainga te. Okay, loe e le yor minga ale ngo mawa ko le se singa suileng sa mo Amerika. Fa pe le si bainga langa malanga sa ngol Open Skies Treaty. Mo lo ako ba le fonga fa inga ako ba le Amerika I mo security puinga. Afa pe o ke lo penga awai meia. Afa pe kupun meia. Masalo la fa ngofia ngo ku ba lele ko ngol ka ko malai ba lele pa la lo fenga ngale e ko re kin ku per ka ko malai ba lele me nga pele pe me o ku fu ala ngale Basta ile atawa a foi pe no fa ya tu disita tu fa tal tanoanga I le tau sanga botsona. I welcome any type of aircraft lani for the olo. Awa le kai me ko lo se ka ko airspace over tu per malai ba lele. O le kai mea lai nei whareolo, maua tuper pūlenga o malai waalele nongingo. O le sainia le malo, o le nei Air Service Agreement, Open Skies. O se sini ua lewa o te tauna whai. O se ngai o inga fui lea ua lewa o te tauna whai. E se a. O le atatala I lea noa mo so se waalele mai Amerika. E lai nei whareolo. No winga. O se fia ngasili le pulenga o malai valele. E le ngata e maua e tupe whaasili. Ia o la telefone valele e se sei I whareolo. Mo tausanga o iluma. Ai o lewa amata mea le maloi le so. O se fia ngasili na ia te au man pulenga o malai valele le ataua. Exit fees, parking fees, me like ngai kamai fees. Loke ba ko le e ko mumu mai I newspaper le. Fa mai ele approving al kapinga ka me e ka approving me parking fees exit fees mal kapinga ka po me ele ka ngo fo o ngai ka mai me ya o ke le lo se fa mtalanga sinu si pepa ya o mato na ma o lo pepa sama ta o fa un kapineta o approved kapineta ya fa ta no lo fa to no kapineta ai o le me fia fa maunia ma fia fa manino le atunu le ai wo ye le pepa sama o ngai o inga malava malai lele malanga fa tai malo fa tai ele na male la ina tulanga le tula I mai le langi ia os fainga fo ia le na fai nei Amerika ma Israel ia Iran ma la to fo tai le ua fa bonia e ye ndi va nga I tatou te ono fa pole ai in terms of puipuinga o tatou malai lele ia mani vaenga fu I te ua fe fa fu se I ka ko malai lele ngisi o va I tulanga o tatou lalo ono le tau te lalo malo tau pulenga ai afa fo I o a proceso to inga vaenga fa penei e ma faina land fo lele ni va ai le tatou na fe ia tatou ai pe in emergency landing fo lele en fena tau fa so vaenga le ia fa tai a sieta so se fa fita uli la tu se malai lele o se atunu ia e langona fo ia I whaleolo le o tia le nā malai lele ai le ngata I lea o nai tangata fo I o no fo le nai tu o ke lope o lea sa o maua le tala I le so I le leo o li whapea ua afia tu pai airport o nisi o malanga sa mai pulenga o malai lele lua masina taluai sa malanga mai tu pai a leo ai atu I le ngai o inga le malo ua responsible le malo mo te tongi ina o hotels e koe extend ele no nofo tangata se ia uma na whaale leia na malai valele ma o te taimile nei tupai ua le eise la tō malanga e toelu e se lono winga ua misia tupai le 3 miliona o le nei aso tupe ai pau le mea ua fia ai I le pokalame le malo tupai fa mua le saunga le mu ma le malapuipuia fa mua le saunga le mu ma le malapuipuia in terms of process e peona ta ua
a siata e pe ano fa ya tu foi a fa pe fia land se va dele Samoa e ia process the handle the Ministry of Works ona fa matu mela io la sene me fa pena ma fa yanga land ai e ia ni time ia me ta o emergency landing ona o le fia refuel mo le sila fia e tele io cases fa pena I fleolo o va lele foi lea o fia afe mai fleolo se toi fa tumu ai le va lele se tu lo le fuel ona toi fa wa la ia o le pona po sa divert mai foi le Fiji o waste na sau mai Hawaii na sau mai Hawaii alu nendi ai o le lava le fuel na toi divert mai fleolo e toi refuel ona toi fa wa le malanga I 90 Fiji mo sila fia ma fai el pule ngom la va lele ona handle toi na cases fa pe e o mai refuel e ma toyo a fa pe le process e fia o mai sa mo se o malanga e le wa ele process in place al tanga ruenga o nga ruenga e le ngata foi le o le malo e screen o ma permit le request their requirements a fa permit ona isu lola to le meta o le landing approve ia ona mai lola I pule ngom la va lele e tau mai el pule ngom la va lele o le aso le nai o le aso ma le taimilea o le taimilea tu va ese ai ia ma le taimilea o nga information ai tongo ka ko landing approve ia ma le falo lava siata ma lova vai o le alma fu anga le na tupu me fa pea la o la ofisili foi le just ai me sala tu langa ia tatia ia le me le afe mai ona o situ langa fo nga le engine failure po le technical a tu langa ia tau le utunga e mfena tau fa so mai e le ka kaunga ku fa ku mu pela ko va ai o mai ia pa tu pe le ku ngor ka vale wa tate ro te itale le ku mu ya we ngo fo nga le o ama fu anga ya le na tupu me ia e ke le factors take into consideration the finger calculation of fuel ava pe te wa mama fa le passes e tau na fa ma le fuel o mai walata I sa ya ona fitola I consideration the pilot calculation afa pe heavy tele full flight mama mafalva e tau fa mama le fuel ya le I fa le na option FM mai e top up like wale la to fenga mlanga e fa wa toi mo tasi ma fa itu lai nenti o sina fa te inga na mo no fo sila fia ele malo la tunu malo fa tailo no winga o le tulanga ile ma fa ma saunga le mu wa anga nga fo ile kumu ma yo le afi o le fa ko kumu ma pensi ia o risky fo ile tulanga ma fa ma paleni ia ma ne fa to taua ye te wa ia wa ne foi vai taimi le meo o fa mai pesi matulanga a fa pena ole o te fi tu le vai ngol fa fsilia ale sunga le atua ole asi na tu pe tau fa ta foi le pe a o so langi ka ko landing singa le na ta o le fsilia le atua foi le I va fo ye le o mai ma fe mai ta tou matulanga fa pena o ani tau fo ngoni tau tu pe mo wai na vai nga pe a fa ro ka kai ke reo ngi kupe fa pe o ia le ai la le o ala ka ko le afe mai pe o ngai vai ya a pe fero ta o di sita tu fa ta no nga siata mali atau e fo ma men ma fo le va ava pe limas fulutane nga ilalo e lua lima ta la le tane ava pe mai la ma fo le va ia pe fulu lima tane fa ta inga e lo no winga e fulu lima tane fa te le ile lua lima tala a fa pe e lunga to le o le lima sfulu tane le ma fole va ia lua fitu tala ile tane ia mo le sila fia o fai asina wa more than 14 years ele ko reviewing ange meo o parking fee landing fees I'm very over pe atu we are the cheapest in the region in terms of landing fees and parking fees ona ole maulalo ale tatou tau I tulanga ia ai mo le fafisili la uftalenga siata e fe ololo sina tupe mau mai ka ko landing fees
o lo so ni le matou a paketi o te loa ile financial year po se me ole sfruttasi miliona sfruttua miliona se me maua mai ia o se tupetele a foi so ni foi a wae i tono ai o pulenga mla vale le morsila fie lua fion na le lua revenues ka o le aeronautical revenues le ala pala se la lo me ka o landing fees parking fees me fa pena ia ma me ka o non aeronautical revenues le maua mai ai mako tenency nga itangata ia e faila ko pisinisi le mla vale ia mo le matou ka paka ka le lua type of revenues i so se mla vale o le aeronautical revenues ma le non aeronautical revenues ma ngang falolo ma lo fa jai ya le atawa ne te o isi vai ngai ya ke lo fu fitu ma tato taimi mu su fo i ta fio filo taimi langa o nai ai fa fitai le fio por sidi por ofisa por kongor ka vale for private jet ya e maua lo na ma no ya la fa tu le tato ya isa usau no fai wa mi se si vai ngai te na fo ia fe ma fa manino ya wa tato to nga masani wo te loi o tato taxa ya o matua no fa sa tu ya ma o kalia o ma fo el to tele e me so no fa manino nga verso te nei ya ala no fai u nei lo fionga e fa ftai si ata ma lo fionga le ato mo ne ma no na fa to mina o le fionga pa le mia ya va ai le media ya foi e fa sala la wai ya tax man swing o le mala valele o le o te fa ftai ai lo fionga mo le o pe o le ava no pule ngom lai vale e fa sala la wai ya tatu swinga ya mo si la fie le tunu ele tau ngo fie le operations al pule ngom lai vale ai sea o i le gateway o i tau na le le tapinanga mo si la fia o le loma le malanga mai le lua pa le mia le aso fulu lima o mati e sau le langa private jet ko iki ko se lau le au malanga no winga e tau na lava ta pena o mar pulengo malai va lele e le fatalingo le au malanga taua au aisea au mai le leile talia le pulengo malai va lele ma meet requirements e lana iso se ba yo fifianga foi nga le afionga li pale mia ma fainga malo ai au mai ai fa le tono le o le nanga o no le ai o selen ya o se le mana o tupu le na mea o te mana o ia le leile service delivery le ngata isa win-win scenario mo pulengo mlai valele ai le ngata foi le o airlines ai mo sila fia o lua vai so taluai soli ke lo tangata se mai o malo i fafo e fia mitir tato palemia marka peneta ia ma fai no ai foi ia mana ongo le fenga malo o se fianga sili le na ia o le la saudi palemia o New Zealand le so lima oka se au malanga maua se filo inga fia ma le fionga pale mia marka peneta ia wa le fa le leia la vole le fenga paanga le ia le ngata yoni sia tina te tele tato malo ai mo le atu fa tai la talinga siata manuia le fenga malanga i meleke ia pui le tua ia la uma ia se taimi tau fa ta si meleke ia fa pena foi le atau le famuli ia foi se taimi tato filo ai ya le wo fa longo ma malanga mai ya fui mono le ropo ta ya fa se ma breakfast malanga fa lolo por il fa malo per fa te tele lo fionga fa o no tu bruvao o le porsili o le fa o luga fo le tato ma le tele fa le o lo beso ma le umba ti tono le tato tunu fa tai lu taimi fa tai fo fa mne no nei mata upu e tupu ar fa to longo a manino foi ia e no fo le leifo i le mamado le tatou botino mo yo foi va lo fatilatu le vanga la fia fi tatou to fa so fo i tatou fa so masani o masina titasi fa so fo ia so fo ia manga ia le ka penga ka update yo ma le fionga le prosidi ia me se fo i o tatou botino sa mo o lona le leio vanga le ia tawa ia awa amu yo ko ia le fe malanga i ke mi uma so uma o atu mai mana tu mai fo imati fai atu so ma fa amri no tu pe o le leanga atu o le male pele pe o ako ma meanga ele o se mele na fo ile le al CEO ma le lana au fa nga ruenga ia fa mani no toi o mele na
o fiko ko war kampangi va lele makanga kai fa nga anga ma fa pela le matu fa tala no male pule ale New Zealand male ka ko wala nga ka mo pulia ka yeso nga ko wala nga sa ia ai ole si foi va nga man tua na ole outbound na ole fai malanga ese mai lava e fito i tonu matatu malai va lele ole taunu watu arrivals leila o ina handle lava ia el tatu official duty immigrations or customs ia ole quarantine math ma va nga mo fa pena mangingo ha foi wana o te fai tau tu ko menies tole se ala me ala nga fei ka fosi puri tu o te fai tau alanga o sau no mai le atu o te tango fai tau ko menia nei tangata mo sa ili fo ina ni se ni fesiri anoa au ke vai ku isa ka so le an makwa le fia i fa mai so ia langa le ke fai mai ale nga malanga mai malepe mai pa ora wa sore se vai o ngai se le o ki ngai ka ke feka ni si ai ona me ya se ko sa ia ku mang va se siaso si den ka ka sanga le fa mo fa ka wa nya ngas pe aku pa ia pe ku fo nya ku pa fa ka fo fa si fa lo aku pa wa awa ole la ta ole si va nga ta o le nga fo nei por kalame e mate fa manino tua ya tato ia sao fa mai kana la poskoro paulo ia awange e ku ia le ia ranga la kala mo haida poskoro po fa mai fa ye ke ku ia e lo ko ngua me le ke ku ia por mangava mo io awe ke so nga ku ia le ia ole me ole ku ia le ke vai ko irungor ka ku por kala ma so na lu fa ma so na te ia le ole fie fu ku lo le se le o kadinga lo fa fikaudi le si va henga ele fa pe para o vale tu le official ole tiuti wa de la fa ngela kala ta si tanga ta o te tau manino te fo e o lo o le fia la ko attitude o va hengar custom nei le o fa tu moni lava e iskanga ka ole maku ha fia kenge ta fia e o so i mare tu lo mare le fia o le si ka mama ku mare si nga makua e o ki e le customer service again ele se meranga ku lo le polisi ele se meranga mare vale e oi ai afa pe wa nga le nga ya tangata na ya o le temi la vana ya nga ilo hale wa i avelo complain why you are allowed e pe ke mai lo ai ma wi lo ngo tauta ya e mingiska e fa more ko trainer ela o fa nga ele fi ai o tato wa ye ile mana va le fa le oloma ya e te tau fo ina tau manino mala mai le te tau na ave la tau tu inga ai o tato ti so nga lu sa wi ya na u fa manino na va nga ya wa fo lo tu fa malangatu ya isa mo tame mai i tato issues manisho tato topics to matai ole tusitala le sa ta ua le saunoanga le fionga i le pale mia i lana whaataltala noanga ma le au tusitala o se tusitala whapea fo i elo ia a ua lewa na Amerika Samoa ua lewa kerenga Amerika Samoa ia a le ua toi fo ia i upotu na toi fo i tonu ai le taimi fo i le tapena i erfinga palota ia wala ngol tangata fo isa tu stala pe fo ringa mai sa ia fiso soni le campaign of me pe ma le sa fenga por KBC ke ia America Samoa tuila ia le toi tona na ina lona suafa o tosi tupua o le langa sa ngol bal mia ilanga fesili le penga fesili ia anga ile minister fo ile o vai fa fo Australia po la tu fa tu ina la tu pe au mai il malo samo e se le ngol ngafsi makanga yo ngafsi ko fa la ngol o palmi lo mo o kako kes e po se i si fo ya ka wolo o mai se me samo na ko ngafsi o ke au o que le foi por fere le muspepas la fengaron al camingi wa minha press conference mora au kuskala ele como foi em caca em kuskala a fa fengaram pesidi la lang pepa sau kusia
ole sa vea maloia fo ia le Samoa Airways. Ia a ko ngoi wa le pula maloia le am kanga renga marolo ngo mo ko lo ia fo la ngo. Ia ma tu o fai si leva wa sa ile au te lo ai le ia lui America Samoa no lo mai Samoa to si o fai nga renga. Ya lo por FM fo. Sa ia. Ia ona dai lo la i wale spesa malanga America Samoa to fo mai. Alo inga fa betalanga. Ke leka kai eva ai aku ni press conference atu no ifafu. E koe o ifo le local media koe faaleanga se la ko kai i luma skanga ka se mahalo nga malanga mai. Ai se mea e o ia media ia ku ia kai ia. Ia. Fatu ifo ile atu. Afto va ia le ni fa nga media wo ifo faaleanga le wa tango to tu wa i se nga na fa fengo fi. Wali fu fale anga pale mia i lumo miniskar vai fa fo mai Australia. Nga. Kusa aku se siku e ki fa ko inga ku penga wa ku oi. Tu lo ata tu evele nga na wa so uma. Ola u fa isa wa. E ki fa ko inga ku penga wa ave ye. A ola na te sila fiele dei. Ole wa ku le sia di HRPP le ko inga le ngala ku mang fa fsi. Ole fo ela ko sungu ia ku le ku pe le ai u vale ai le kapi. Le kai fongo ile le avakunga. O so ai lole o ko si walanga o ia o le ro ia e kele anga me ko kia. Feu la e no ma au ka fo le singa fasili ma fa kanga fasili. Ia Penny Wong. Pe te tali tonu ina ia. Na. O se fil kwa fa le la valanga e se me ngala ko Penny Wong la ko. Ia. Ele se isu le ngala ko ia Penny Wong. A ela fa ngala uli ia le isu nga e fa la ngai pa mi e lo mole. O fungal minska e mana tu ala ngolo ia le no va ia tu ilanda tu singa il te bitonu le fenga palota e la lango la va ia fia me a e tango lali a taua e tu e fu fa ma fu fa ma fa fu ma Samoa e ko alua journalist nga wa ku le so ia e fa le anga le e fa le anga mea o le suia le HRPP Newsline ia POC ia Marisap. Ya ini selain ho. Ya wa e pe ku ko kasi na paule va enga o lea o te le ele o sa lo ko lo ma fa fa. A fa pe nei o lai a ve pe o ia maloia. Ale malo. E ta wala tu matanga ruenga tu o te malo Samoa Airways. E fa fe la o nga ese mai mo nga I ku la fenga ruenga mo nga mi fenga ruenga fa le loia. Ai sau fai nga private journalism ya. Po journalist. O fsiri nga le o ma vo fa. Ma o se mea ele te tauna tu upanga e noa ina e lau fionga le li parmia. Ai mai se lau fionga le mingiska. O le Samoa Airways. Ia po lau fionga fo I le whaurulunga tu lau a fatu tieru. Pe a fai nga rai. Pe a fai. If. O fsiri le fai atu. Pe a fai. Le anga i nisi na fisota I mai. Ma fa pe mai. E fa fe nga lu e fa nga ngala within the time frame o le ko ngi o Samoa Airways o le loia ngofo o e fa pepa wa umar mau cases ma me uma konkalaki o sidi na le to awa a fa ma nia neila e ka ka ngo fa yese fo ya le soi me o le ka ko so sangel press secretary le press e ka kau nga vet o le umangi ka ku kongo ngai me e wa o ko ki kia le se fa kulanga nga ki la ko me se press conference ki ngi awa o pio ma tosi e le yo aku ang press conference le a fonga le al palmi ka nga fa press conference a le wa ke ila wa ku I o le ko fa makanga le palmi in ka pula le ku per la kapi muiso le isu ku le epa o le ko fonga ia le ku le epa con el press conference ai la ko le o ka apu Australia ma pare mia a konga ma pare mia fiki ma pare mia Samoa ele firingia nga me pe fa ko nga pele pa wa me kai nga wa vi ia fikirea ai fa ko nga pe ave le ko pe ia ku le epa le chairman le ngi la kapi
o si kirenga sa ka nga si foi ale sa ka nga si o fer ko lo le ke fa ko ko o le chamber le yungi la kapio ku le epa por par mio sa mo o ka fer la ile o si avelo te fatu ai de tu lo le le tale wa va tor o foringa yo tanga tale mo tatu sa mo to sir sir mai ona foringa ia walang o ye tonu le sa fia le fisili le na tau sa no ia ile fionga le pare mia le mentioning al pare mia so na ngoa po tu la fa pena ale wo tatu va tu walanga le se me tau na nanti o ia fa ia fisili e pe no fatu ia te fo yo tele fa ia lo na tu langa walanga sai le media ai o le fa ia mua o le arua ku malonga nganga le tu ai nga loto le la tu fai o lona moment le la tu fa le nga me ai tu lo sa o le o te io em fa lo ina lo fina galo le atua e le io fa kasi ngai kanga ka ni press conference al pania la fionga le sunga la o le marito talu ona pale mai la o le marito ile to finga pale mia o ke le lope wa ai se fa karangonga se kasi o ia kanga ka ia biosio e mesio tosi ya ai na ona o ai le taimi wa mawaile ava noa e o fa le anga ai de pale mia I lumo le lalo langi e tau wala tu I le lato tau mo fainga le tau mo fai nei o so lomba ku loa le kala fe fale ka o so lomba me fale ka va o tu lola ia fai ai toi backfire mai wo toi backfire mai ai o fa to le mena e tau pule te la tu eli e o maenga wa ko ku lo le ngana e o ma wa ko ka pe e oi e o to sila o te fa fetai sa pick up tonu lava e le fionga le pale mia le va henga sa o avatua in o racial concern la look at this o ia foi no foi tu e lea nga o te le ro wala nga le sa no la ofisiri o ai ko ngoi pa u ia I fa kamala le press secretary oi o le press secretary o to sisila le na la ia na fa ya tu la utala o ke o forma fa fa kanga ia ko inga o fu ya fa pe o la o fa va esero pepe o la o ia mare mingiska mana tu mai le ato se o le mingiska va fa fo a uskadi o le pare mia nga o uskadia lenga a malanga tu tangata ia o lawa malanga I lalo o le whaatanganga a le pale mia to speak on his or her behalf po ai ka I o lalangi whapenga mai ala sa kali le langa le ar kali le al miska sa ka umar malama inga ai o atu manei tu ai ngā lava whapendei o ulu lei tu lau sa moa langa uangi ka ko whapea io o wani te tu whapea o whaine mātala lei ele o se kau whaleanga le mele ma ke whaia kua ia ka fa le nga ka fa le atu ai mata tau fa le o ma joy ma media nei tu ai nga lava ma folinga mai fa pene ele fa peta te fa ele ai tangata matua la titi o le lava ai ka kaunga ye singa fa alo show some respect ia oi langi media mo ke fia folo ku ya o ku o ma ku ia tu lo wa le upu le ngana o angi fa kai ka inga ko ke o mai ya ma do be fa pe o to inga si kai li o ko me fa mo siria kular makanga o ki o leo ai la tato ia na tele ya le na te ya la ia le oi wa fai mai wa sawaina le media wa sawaina o nga au mai lo le o kala fa vau se matala le sa fa mai langa wa sawaina le media o so le o io te fai tu ai ana wakilia uma esele au faku esele au loto leanga ye to tonu le media malo mongi ala mkala re atawa e taime lango kala ku si ofionga le tua te tau fa alo ile ka kau ia so awala ne to expect maya o fa yet fa alo ya auto pe avai o le mele to te fa na o le eli ku nga maule fionga par mi mananga fa nga malo lenga a to elia le melia o lo tala le ale ono o le ala winga mo le tolerating ale ato lenga foi o le tau mafai fa feo le malo o le tau mafai foi le fa feo uma e na lango
tatou uma na tatou nau ina ia fai ni swinga sila la le wa kaule ai or ka ko ngau ka le wa kufa ka se lauli masfu le la halu pro ke ki milionga 2 milionga oi la lai ai oi lai ai le te mi nei le to o mo wa sa kupi e se mea oi lai ai le fa le ko mea ai o ko o ko le nga ku lo wa ngi si le o le tu no a toa o to ia le ko ke si la fia o to na le to te ai le au fai ki o le au loto leanga le au tau la malama le au fai tala mai fai tala fa tupu o ko o manga le ko ke ai ngi me ele o tau no la le nau ta inga wa le to te fai mai nei o ko mai fafo ko ki le lo hangi me o hangi me o ko fai mai sa mo ya kama ken o ana tu inga tala fa mai po ania ma to me o fai atu ale ma to nau te inga le ia sui le malo fea la le o ko ye ar ki u le ki u le ki u kala kupi ka i lua afe ka i afe ka i kolu afe ka i fa afe no doubt e isi a inga ke le atu ele o le manuia la le na le na ma to fai atu ele i maua mua ele i maua mua e o fai ku mongia ele i maua mua le nga manguia ya o le mela na le tau te va vai atu ai e a fu ai on te fai atu ki lia ese te tonu ole kasi o le makanga luenga lea tasi le si no vai atu fo ia o lai fa singo le fa pe tau fai atu le ale tu langa ye tu lo fo i ma fai tatu fa pe le ma fai nga mix up inga le personal ma le professional o te va vai atu le si atana li atawa ke le lo pe tu e mo mai sa o se fenga ma ngai lalo ai so ki kilo ku ia fai la utala le no to tau ma fai la ia va tia Oscar o vai atu le talinga ma lo le ina o nga i tau me sina pe tau me sina le na fai o vai tu ngala fa sino no fo mai ia se tasi o fale toa ko ruri mongi to lo wale to finelea so ko vai ko ia waka ia pe o ke mawanga ia I think le o mawanga e lava tu ia Oscar now o e sero fiu ke fa so ai mata upu fa pe ia o de lo fo e tu sa masunga le atawa le anga o lea kau ke pisa e o ai le afionga le pale mia ma mingiska o lea tantou te su ea ka ngaka le liki e kua mea o mea e le i pasia mua ma fai unga fongoinga ai mua liki kua o le fisidi o ai o upu e mazania i le antunu o tala e fai voranga te fale e asa le faiva ai le asar masalo mai ko sisila kulai ka ia le ka moinga mainga le official parmia to sisila mai tu lo lang o tai le public mai lunga le fo ele la se me ale na tau na langa lai lunga le pager government to sisila tu li tamai tai le fasu singo mai lima nga il parmia official parmia ko sisila ku ia ke ka masang ia ko ro li mongi now who is the number one enemy, public enemy e anga il parmia kuno ke o vako se o ai le tangata fai feeling o merkasi le ia le la auler mariko o tonu o le tamai taile ya e mo kware palengia na ko ki kia le se ngar case le mar case for Oscar ma kurepa e mo ila va le se afingo o fongango o parmia pa ko ki kia kusa case Alang fa ko kai kusa langa o limongi o kanga ngumela kasi la fai me langa fai ngamaru lana mai mau ku per le yo telefa ya tu ele nga vale wala nga pale ko filer kai mo la administration ku lepa I'm pretty sure tai lo yai wa as far as I'm concerned correct me if I'm wrong o te lo na pale ye nga ruenga le le administration tu e pa fa wa mala ye le fi me arfisili ro ma fo lango i le ma fu ai nga makua le fe kaui ma le make sense me ye ko kupu
o i fo i lo hai le mafai nga lilongi mea e a ke au ia a le mafai lo fo inga fai a le mafai nga fa malolo e a te au lava ia ka kia lua ko e ka ko karangoa ngai mea leilanga e mafona pe fa fuafua lo talo le ato o le kau ke kau mafai aku e sa iri le amio kongu ma sa iri le me mongi a o le a fo i a leu o le hai totonu tangata nei mai le ako koe fo nga fa nga luenga ai le nga kanga le ako ko lang fa nga luenga ai le ako koe fo fa le malo le va come ya ki nga ke fa ya absolutely so la ele o benefit le malo ele benefit fa nga ya mele o me kang fa nga ya o fa ma vai a su sanga nga si fai le mesa o fai le mesa o le mele le o te fai atuai fai le mesa o o ele ala kala le and I challenge you wa peke sa foi lo ko rua ka foi mai ma wa who cares ala tala monia fa ma vai ele ofisiri ngia longa nga ba o le nga va ele ofisiri ngia o fa maongi fa maongi mar conflict of interest that absolutely yeah te fai le me a mi o ko ngula fai is kanga ka ia anga me sa ulo ko rua e sa ulo ko rua fola le fo malo e fo malo ko rua nga il fainga malo al parbia ai e ke ngofo fo mo inga le tato boi me sa o le van ka nga e se fo mo ia kongi kongu da play o ile ku so ma vai me fai fa so i vo e oi e o le be tauna yai simpolia o le mela le no to fai atu e matua le make sense lava le mea o le fia fa kau kar fai nga malo ala fo ia e oi ala ko kongi fai nga malo e la fa fela nga ngu ko po foi le mai fa te o li mongi ke mingi o po mongi ya o te foi lo le ma e ko kongi le malo fai nga ruenga e ora auri le pule alo ko rua pe ako se si ku fa uru lunga CEO nga ye wa official panbia a tanga te silia tu lunga la sa fa ye official ya ai so mo ye fa le angal pan ai so mo ya o ru ko fa le anga ma tu langa fa ben e te tango e fo u le malo ma e tau pule va henga e te fo wa le malo vai ta to ye le te lo no wo va ye tu le talia la ngono lo ta fa no fa be fo lo taloto e te lo la o lo tala ya awa ole a faya ya matu inga me fo ile o ke o fo ile ma fainga ko fa fisanga i fa penga ko office ya ka ngela ku le fi si ko la se men ku pungias e fa makala uma ye ala se me ga la ko fo yes awala nga e meri mai pese ka ngo me o yo ole afo to lo wala the line of authority o ye le CEO o le MFAT o le lai sa ma ya le vai le fa singo o le brief o mala do malanga ko o le si va henga te tauna fa ai te mene o le a ko ke pisa i me o fanga o le ko ke pisa i ke kulo wa sa mo mana i fa fe ngai ngai pele lo loto ai mai se fo yo tangata matutua ya ma ila to i le ngana o le a kala ngoa kanga ngai va ai sesi i fanga sesi no va ai sesi fa matai o compromise i nisi operation sa malo ele o compromise i ona o le ai fainga ruenga i le to lua o le kangaka ngo me la kasire ngau e kiri la audio le mali to i so lava se au wala au fia i palota o au fia i tu la fono vainga fa pena lo vinga nga le linga ka fa ya sa o le ya o e dem quale fe kaui la vole ne kengo sa ngai liki mere observa liki o I feel ka ke fa longa ko a wa su o ki ma su e po le liki me ko a ko nga ka la pa penge e winga na le na te fa ya tu la te tala dai ele foi se me la na tato o isi ama isi po ile a le ai fai ngā ruenga mai to tonu tangata tulo ele o se fai ato nisi tulanga ele foi se me la afia fua ia nisi o ila to wolo ai ele o se attack fo ile ma te fai atu ele o se attack anga ingi tangata fai ngā ruenga maro ai ko kikingi e sa ngirong ko rua ki fengi mai ki fengi me fa mo kan fai ngā ruenga maro dai ele o ma tele o fai atu tangata fai ngā ruenga maro
O le mate whai atu o lo tau whaaleanga i whai ngā mālo. A lele ko kongi ei e whai ngā mālo lo ko rua. Tulo. Ko sa po angi o ngā ko maimangi o ngā ngā waa. A ele kakau whailanga fua se kapu ia o e marau kau whaaleanga le whai. Susi makagarunga e mea, ia awa kua makagarunga palmia. Ya. O tu ai ngā, o mea ia lea e tātou te waai ma taitu. O lo pale whea ngai, male whai ngā māroa, me sera whionga re rei pale mia, i le teimire nei. O vaenga mua ia o lo pale whea ngai, ma o vaenga fo ia lea e whatu matunai. E longa kilingi ese le kele ma le angoa i o le au spai lei kokong. Ona whatu a amata lo ona tātou tau wa ia. Ni whaai unga le lei, ni whaai unga sasau. Walanga a mai whaai unga mai runga kumukumu e sao. Ia mea ropi. E sau whaai unga mai runga le pāre mia, mpore mengiska, e sau la e sao ngoa. Anga ngaui mai I pe ya me voide le nga sa I mai kami solo ala ia dia kami solo afatu a o mai lalo e sa ilalo o matua liu ma ko I makanga e o ngai kanga ka fo e fo ko fenga do wa liu mai o le tu langa le na ingala fa metalanga walanga o le e mate fa so o fa fitaya ina wa mai sa no ngal pa le bia ile fa tamala le na tupu atu ile media ile fa tamnonga ai mua fa ma fa le fionga le palmi ko ai ngala e mo ma o matua tatau ma ono meo na matua isui lava le standard le wa tauna a e alu watua wa ka venga ko fefusiwa Ja, merka. Eu que se le bela la ka u ma le ai ma ka fa fa ma se le sa fa fa le atua e maru ko official nga a le sa fa fa no e lo po o ko ni si ki vi a veni se ko ma mo ki ngo la pa la ru skari I la ko news me fa pengi ai ma ko la me ai fa pe mo ia ku skala sa mo Tatou marolonga. Tatou afer marolonga me se foi na inicio tatou fa sa longa fa pisinisi. Foi mai. Fa o tatou fa so tatou no tula e ono le vanga le fiafi. Looking for fast, reliable internet? Join BlueNet today. Whether you're streaming your favorite shows, working from home, or gaming with friends, BlueNet has you covered. With lightning fast speeds, no data caps, and engaged customer support, we're here to keep you connected.
Plus, our flexible plans mean you only pay for what you need. Experience the difference with BlueNet. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau la wa Samoa. Ua silia ma le tolu sutau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, ua tele langa waa il wha fuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mō le ua wala au i eile atua. E ave se eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tau tua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tau tua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Jamie lo watile o watile jitile i tula yo no le tautua wha wawal Blue Wave TV ma poklabere tauta ya ne wanga le fiafi. E ata wale o mai tau watua ya ile aso le ufata o to mai ya ile le aso le wotolo ya ile keisa to lupe ma falalili mo ya falalili mo mo aso lulu le o ku ya ya makare ho nga foi case o me si le ke o siaka wa be se ma me foi esa nga sai pei lava o ke vai kupa wan mele whaanga ele whamsingonga o le prepari fo le pole pole me hoi kupe ave ile ngari ile tuta ua le ngari ile ko se lau lima sukara kuso le whamsingonga koa lea o se lau lima sukara le whaie e leo se afe leo se lau lima sukara le va penga ave e ko rupe lo ngari ile le e mo mo va le si va nga kako ya va nga nga le o turn up la ile whamsingonga ya ke ola ko ya okay o fo wala nga le o faile o whaonga ia mo mau kuskusia ko le nga mo mau le whaonga hopefully wa ke li wharonga mo ke li va ye fa pe vo mo mau whakula fongoinga no mo mo fai sai affidavit sai fa kula fongo no winga menga ro fonga ele me fai nga cross examine pe siringia wala ngala o me kuskusia ele o mau vo ia mo mau ia su ngei ai que que sa ko se lo mos furu le la fu ye ala se umbi anga se lo mos fu o ko ka se umbi anga se lo mos fu o se lo mos fu mi ya ia pe fa pe fu ye ide pe fa pe o le dale la fu ye ia o ko inga ka po inga yo fa fa se ngi va tu lo le ele o se situ a o le umi ma le fele tu so ie sa o ka fo de wa la fo kadia a longo nga faile la fo kadia longo nga faile keisi no interest no interest for le ya paula le o le vaenga le na le uma ma te talo mai e te talo atu mo fai unga ma tulanga o le talia ia te u le vaenga ele o misi o ko kakaro mo leva o fai fo o pasia la ngai e fa tu o leva o kakalo le ku ure ngai o leva kakalo ai le o kakalo le aku mo o ko personally ai kakalo le aku ia ko fai unga ia fai le mi ko ia makore o ara sa ka ko make
o nga fa pe fo le o lo afia le kangi fo le afia ne se la wafe ia male market fongi le ai ele o afia ia menga le fonga le fa fonga le la mai kawako o rongo wingala e ko kusa le ala market fo le nga kupu o ya fon koema ma fonga ngi ma tonu lei mai fo I ma tomata nora o le mau o mau ko ki ala le se senga o case le market nga o market la nga fa si ke le ko pe a ise la ma suka la le fa case talosia e taulu nei mea le a taua ai tau I manu o le aluwi o la tatala o le matua te le lava o le le fa atuatuaina e le atunu maatiri o te le ma upu matala pe aka ko vai kunga I official pharmacy pe aka ko vai kunga ni fai unga e se mai lava ni si o fai unga sa fai mo ala tatu tuli matai pe e le case lava le o le fionga ia tulupe ia misifo e kawelo mga ko e manguir case o ngai kaunga kuula le case le lako le se suole ali ja pipi pa ma kawa wala ma wo se menga no wala ko yaila se la wo le ko la ku e ola ko fa la ko ia o se si va e ke ola ia foringa mai manguia ko lupe a ka ki lola va nga longo lua e ola to fa ina ia o le winga na tu lo na ton sa kamiki ia wantila o le mera nga wo le van kong fai se manu wai e tasile mea e fatu ulu ma fau tangata e afeki ai lona ma fau ai misi o lana performance o le mea lea o le uminga faa koso se mea o lo faa le mautonu I le loto ma le manatu ma le tua mai le atua o kofinga nge ngongofo matangata nei e legi kama I kofinga sui pa le mia ai pe tai le uminga koso lau fa penge yo nge maka up how many decisions may affected ai the melia e ono a afia ai ni fai unga fai ona se o ka ko o tangata sui fua ile o tatou ni masini fa tonu fu ile e mafai nga e kango pai pas le melia awane e langona ina pete fiolinga le winga na la tetala e te lea afianga o le ala fo ile na e ala ia o na tata longo ma fangu atu pea I afionga I whamasino ia liu alo mai ma fai ia po angi ngai fai unga ma fai unga fai e tau ala mai le su eina le leo mata upolo tau fai ni me se me longi me fai ka me fai ngofi awo kolo I think or kasi lua e whekawir kolo pe awo kolo ho ai le ngeke fo so kaka ko e keisle pa pe fo le kolo si mo I fo mo fa popo io me la vole ngama ka mai la va I la pa pe fo ngar keisle kar fo ya kalas ia ka ko kalo mo fa mo singo o kai o be ele fa pe se tala va nei aso to na uma mato pre meeting se le mato kalisiele e to o usu fo mato fo talo ile sto na ina ti nei ele misi kasire pre pointer mato e fa solo I mato le kalesia e te ia o ora rua vers ko wengo ko ke fo kar ta si le pre pointer o ave I rumor mato kalesia le ta yo ta tu ta talo mo le fainga malo I me ro tu me se o fa ma singo ma kai ia faia le amio kong so ia te ulai e ole mele o karo sanga mai ka ko karo e ko ke karo sanga mai o leva nga mako faia le mele le o leva a fai o sia tu e fai ki nga ngo fo nga faia ku so o le mele io e fai fo I wa matua ma fatia le fa fo nga io ile avaku ia fa kai nga la oi kakalo o ngai mor fa msingonga kakalo o er kai miar nga kakalo oska kakalo umar kaku ko fier ka ko ofenga ruenga ngai ko avaru kakalo male so se sa more ko fe kakalo oli e un fai fa pe ma yesu oli se ole vango musu fa msin wale vango musu fa msin ya
o to inga vai ngala na e ala yo na tatou wa fia ia e le tau te le vai tatalo ana popongi ia ai le tatou tali pea ma tatou tali pea ia po fia ta o to ia ile u ngo nei me pauna o lona fa le ia te ona le a fia ai ma fau ngo nei ni tangata e toso fa be nei ma fa tata vai ngani ia ma wale tatou fe so ta inga na tatou whaasoa ma se tali ia le teime fiso tai mai le tatou fita io ia i le nuupa ia pole ai pa io Israel ona o le tele o meo lo tutupu ia le ala le na la yo no o meli la valita ia o te lo le se sengo teime pe ia o va ve au le nei ia le fatasi mai ia le tatou wa fita so ia ba ia smiti lungo le tatou proclame le nei vanga o le afiafi manatu se ka kokorosi Israel se siaki po a mai tama fana ia po mai fusi o totonga ni me o lo tupu ia fataro fatu ia e lau sunga le fita o lo tu mo le tausinga o le file mu mo le puipuinga o le saunga le mu ia o sui foi o si o tatou o tunu i nai i le atunu o Israelu po le aipa ia le nu o le tua ia ba mea o te tupu mai ia la tala tatu Iran ma lor se fo manuia ma le lange man nei vai ngor tai au ia te otou ia fatalo fatu le leita au matango fia i matou shalom and good morning fatalo fo ma walo fatu ia fatalo fatu foi lau sunga siata ia misi foi lo va se lua ma le atau le nei i tulau te tono le na wa fia o to ina ia malole fola molia malole soifo maua vi ele le nei lao faftai fo ia mo le tapuainga faftai fo mo lau talo Samoa ia o le wa te la titi la vale tu la fitu e matou le tai au o le asonga fua ia malole soifo molia i do sunga tatou fai fa malo le anga le le tu lo sunga vita Vincent le vanga o le fiafia matou o le tai ia o to faftai telea faftai fa malulu tu fo ona o le afsota inga tu le yaso ya mele le yeri mo lo ka fsoka ifika anytime ele mo mawala ma no ai tali mai ia mawa foi na la tata o sa ile ta vaenga wa ma foi na fia vetu ai tata tele yo ile tulanga wa tula mai Iran male nga yo inga so fatasi America ma Israel o mai lo fio o mai o to o mai ia le no fanga lo e ia bisi fo na inicio ana tatu tangata nu Samoa ina ile ai lo to ia ile tembi mai tulanga o taua ma fa fefe o taua ma pomo lo o pasi ia o to lunga de tembi hasta ia siata mo le fafsi toiti lava pena minute lava tia tu la telefoni ia le foto ata apene lava ngai lo ketifu anta no mani Jerusalem elo kilia ma to temine o le lava ti lo tu fa malam ia lo fe emo mo mai ia ngai lo ketifu isa ta fana ina mai Iran o lo manuia ma to o lo mau fo asif so ta inga manisi fo yo alom fana wa sa mo lo mo to mau in eight to no Israel ia me se lava ona mato te lo no fo fatas to lima mato ia o lo mato au mau i no fuanga ese malaba se amata me lava i mato se o ila lo i le tu saute ia malesi foi tu si fo male tu sa o i nei lava i sala e lo mato no foi ia me se foi na yu solo mau paulo i nei ia lo so fo mau lava le file mo mai le ali o manuia mo foi la to o mboli mai foi lo faanga vai o tai au malava fa mako road call ia por radio check foi le sia ki po a mai la to e me se lava i ainga ia de nei lava te mi fain talo o fia ngai mato maltaua tu o le nai ma ua le se me sili o le saunga le mua le ato lau sunga le fita po o sunga Vincent se e fa matala mainga le tulanga le na tula i mai nei le operations le a America fatasi mai Israel ma ole u fa maunia la vo ma li wai le ta ile a Iran ia sa tau fa fefe mai tulanga o me tau fa nuclear e o do fa ta ia ile la lulangi mo le tele o tusanga en fa na tau vali mai le ata o le me na tupu mo le tulanga o lo ta o to mai le tei
Ia pa tai mo fa sibi o le tai o le sto na I le tu la se fu o le afore I le se fu tai o le sto na ia le na fai le surprise attack I sala elu ia fa ta se ma me ka sto no Iran I le tam fai nga la wala le ile afu le fa inga le fa tau le I fa ururunga o le tu military le Iran ia le la ina la le na mau mai lola le fa talanga fa pe ai na mali wa ia le taita ia manisiona va nga tau ia os fa inga nei sia tau os fa inga wa lebo nga plan mai ia mantu fo le taalo isara elu te mine bole ai lava se alu fu le pe na on taalo tino se tu lo lava e tang wa tama il ti isara elu te mine le tum pe ina le wa lu nga ia le tau wa isara elu te mine amata mai lava inicio pala po tonga vole fa tu fa lave po vaengo ta o terrorist e foi la o Hezbollah mo vai mo fa pena ia le ala wa mautino mo wa fa mautu ma ile mali wa yo ta ile o Iran ia ato I manisho ana fo ia how do dungo nisho ona matanga luenga tonu lava ia fa military fa tai o ye se fa fe fo ile le o e na me so tatou lo vai ia sa mo me se fo le to watu no wa ta o na Israel e me se le nei taimi la ina nei to e me se ele fa ngo fie le tanga tavarina yo le tai ile mo ia o le fie isi Irani lalla ia o kai o le to telefone tanga tawi masui o tinga le me o fa Israel ma America o ye se fa po lenga ai o ye se taimi tau la tala tama ye o no tau tupu ma ye se vesinga vesi lava ia pe o no tau so fa ia se file mbu fo ile le va o atunu elu ia ole taimi ni tonu lava ia isara edu moto ai mau lunga le ai fo le isara elu no security ilo no malu pui me se lava no tangata nu ia na amata loles fa inga le isara elu se fulu ta ole aso fo ia la stona ia pea ma se tu la pe lua ia fa to atali mai lo la ile o Iran ma fo mai la le tafanga ina mai la yo lo ket ia o sangwa la wala na tafanga ina mai lo ket Iran se o mai la bol temial nei fo da o tala 2 minute ta wai atafana mai fo isi lo ket ia o tulanga la le ia tu se tafana mai lo ket Iran ia ai so fa ia e vale le tawa ai sala eduma ma America elo ia se popolenga fo le atono ia ni fau nga fo le nios fa inga fa tupu fa fo se I totonu lava yo isala e mai totonu within but right now elo o tilo isala elo tulanga na ono o malu pui totonu lava ia vanga na wo fa nga mai ni me tau fa nutilia po tamo fo le ala yo no ma fo tau le nei ona popolenga lava America mai sala elo ile ngausi ale Iran yo me tau fa nutilia pawana ba ngale popole anga I matitilo na yai e to inga po mu foleta o le sonic bomb tamala na pe e sere sa wolo ketila ai ti fole ai ya te me minko ma maltama tamala nga pe o le na tau no umale tasia na nafi ia le na palasi la lo le ba tele vive mai ne ia le na fa ma wa mo fam talanga to I vai la to na feoti ai nisio tanga tiu tai ia pa o le residential area o le situ langa na pe ele fia Israel fo le onga o va nga yo so fa Israel mo military camps fo le mano fuanga lo ngo se me ne ai atali mela ia Iran e sa wa fa solo ato fo le o no fuanga residential area o fale fo e no foi tanga e alu fa solo ato fo le pe le se fa tonton yo turanga lana le pe tau pole anga ia fo le ona e pole ala vale malo si ole defensive le nge pe ola ko Iron Dome I ole sling King David I o fola ko Air Force I ai ale te me e ati maltamana sawa sa ton e luala le o palasi ton o tele la o ke ti te fana mai na fa sala ve e pe lo le luana le pa uana na file si mana pore si pa une Jerusalem le mama tu ma ta fole on old city ia apel numero na tangata na fioti ai na mo fa ma ni me ne ta o to I vo tangata Judea tali atu le fa sili asiat Malo Vincent ai di anu les foi ngale Israel sa se po le ngape ngai lo Israel wa fa ku pe lu se la we va le ka wa Israel ngo
sa se forewarning fo le kangaka inga ia sa o ke o ni me kupu mai pe foka ko loanga o kupu be ia na fo ia na ngai loa fo ilele I te tonu ai o isala elu fo lele e longo fia fo lele waine e pisia fo lele I taia uma ia e pisia la muslimi ona le fama malu le la toa falaina e pisi wala kirisiano e fa ole fama na tuino la somali wala fo ta pena le seta ia fa pena fo la le au yutaia ia pe tai e ia vai tai mu ka kiro kura wala pe e quiet a to fo lele pe o sapati o horinga lana I loa I le message le sa ia fatoa mato mauaro la ia le ole information pa wal tala le fe mai ta pena ia fai fatau ma make sure ia fa lata me o bomb shelter matula wa kusa pe e pe tolu ale fana ia so holele nga fo ia nga mato mauaro information na fo langa ma koilo ai o le foi la wa fa sauni o le foi ele mele la tu to telefona la to na mate ia ole a fata unuina lava le nei os fainga ia ele mautino ele mau malas information po a fia tonu tu la ele vaenga ia se o lava ila sto na ile fako ama koilo lola ia le ia wa fata unu los fainga ni o la se vaenga akako a me se foi la sunga o se vaenga o longo ngai o ko e kaunko so sangue ka pu pe kaminge o lo file mo pe o ko ia o na wa ia o la ia ngalu ngai nei o malo o fatas ia ngalu ngala vai o malo o fatas so le tu le va nga e tau le nicho foi lele wa tu langa na ia la ia o na ngai ia e to loi ma o le ngalu e to no ri ani nei ia o masita mai ta ila lai lunga le vai ngai ma tu a oi masu ria male panona ia ma wala na le foi lai o ma o ia tu te yo tam faila vai ia nicho foi lele ia le tua ia fale anga ia e sila fia lava le tua loto bolo ta au no ia e fa fenta fo le no fa tino ina le tu fa tino fo le ono le to fia yo ngaru ngai nei ia ona uso ia mau paulo nei le fo no fo mata mai ta I uta ia te lo lato te to luenga lu te tono le forza a uta ia po Israel e inise leo o fo inise fita ia pe fenga luenga tono no fo nga fa pui fo le se vai ngala ngau ke longa te lele la ko parte play o po fa longa fo me fitus fu afe la to de reserve isa la edun ta ko uma ia lo ko active uma le fitus fu afe le la to ia o na fu ta te lo ai go fa sa uni fo ia isa la edu sociala bo se sto na tu langa o mai me se la vole de ke tu na inga fo le no tu langa tau pe o tu langa na le no ta o polenga na ye fa nga ina mai le Iran yo la tu pomu fa ni kidia ma lo fa tai o la ofisili lo sunga al fita I so la ngona e o le ai telefo I le to tele even to tonu la va America e ro ngi fo ni so fina ngalo ile os fa inga le ma le fa unga a Donald Trump au so la vala ngona o ia e tala fea unga le move mo fai ai ia o mako ia nga o faro ngolongo kua I kala mai o a media te tele mai America ma le lalolangi fa pe mai ai o le tangata le o leva na ia ma na fa fe le fausi no o pomu a komita ma tulang fa pena ai I so long ona o te loe e advance tu lau so tango le 99 malo o fatas e o ser ngai o inga o te tau na tupu mawhaia pe ai e wha maunia o mawhoi nei vaenga ma lava e tu sa iol whai unga al President America ia ma le langolongo sua Israel ia ho tai mo fa sira sia o atu no te tele nei e wha o America o China o Rusia ma Iran pe o tama te tele ata mai o tama foi ai e pe ka o superpower e tonu la lang e superpower la il tama o ainga o la tua defense system o la tua foi o technology matulang fa pena ai o mai lo lai tama o me tau fa nuclear pelo ngala pe very sensitive issue foi lele e amata foi lele ona o kolosi le laina o popolenga fala America ia ta lo la Israel
o le malusi anga Israel fo temine ele ngata fo la toto mai ia out back up inga mai lai fo ia America tulanga le ia o popole ngale ia ono wale lava o ngalo maloma mfasala la mai e rani le la tu os fa inga fa ia Israel ta mai lava po fia tau sanga o le la to wana ia anga vatau e ia le taimi e ia le aso la to te fata mai ia Israel tasia le pomo senti Israel fata mai ia lo pela tu langa na ba ai mamau e fo le Israel kusai o le threat la it tau ona fa umatia it tau ona fa mutalia fo le ele te tau ona tu fa longo le tu inga tala fa pia o nei ai Israel mamau i o va ai le utaia o ta tono folos fa inga le na fai o ti lo le utaia i le silua se fulu limas fulu tau sanga pe audio ia aua ne ise me tu la mai pe se fa fenga fole le ia mat tu ai fola nga tu pulanga mo la tu fana ia awana ia I lava se me fole le ela matiero la tu soifua ia ele rata le na wa confident lava Israel la tu te mafia Iran wa te tonu ana fa pe le comfortable pe wa confident la tu for research fa ingo ia te tonu ele fa tonu ina le tulanga ia ato ai foila ia le mala fo ya male back up mai America ia just tulanga tu lai mai siata e ia la utite e ia fo la lango ia tofu foi tu e lo ia mai tu fo le la tu te agree sai fo le ia o America ia le sa le utato va ia America ia le temo tu lai mai ia le president mo fo le lo o Biden ia le ka o le leftist banga ia makwaya do America do le tuanga vale a wali lalo I tulanga fo le lo tangata su fa im tulanga fa pena ia le fola tu le mai president ia Trump ile tu le tamo tau ia wa tulanga fo le ina ia tu ale tu tamo tau fo le pelo ia se miro part fo le e tilo na ia ona la e fikala le tulanga tula mai se atu no tele no ta ua io ai ia uia tilo fo le ona ole va ai a America ile lumanai o Israel ia aua lava na ia se fefenga fo le ia tupua ia tupulanga ma fana wa Israel o ia se tulanga fo le fefe por tulanga na tamo fai lava ia fata no le os fainga tai o le si fesili wa o le foto ato mo o sta to wo no ele for fesili to le night au mautonu wa ile Israel ia ka kia la America walanga o le ua matua mana ia ma le tūlanga wa iai wa I pe o le unga le o tama fau malo ma kau faa fefe mai de lalo langi o le fesili lava ia I totonu lavo Israel ia tate vai foi na inisia o tangata tatou se foi fina ngalo ma manatu e pure stafu ne le lao na sa o le fesili tu sa e mai le taitainga a le pale mio Israel o lo iai o se tangata fai mea sao, fai mea lelei, e alo fai lona nuu, le atu nuu, matulanga fa pena, se au mainga so fina ngalo, au se tangata fo I walanga leo tatou vava ai tatou so tanga, o se vaenga e fia te lei le loto, tatou vama Israelu ma, ai au mai pea lau fatou fala inga, ile ka I o roka I ia Israelu temine, o se tangata lelei, la so fina ngalo. Tai la vasiata mo fafsiri, mana ia iore fafsiri. Au te le Italia tu fafsiri le so tam fai au te pa ia tu le tule ia Samoa ia te le na fasiri ngia le tau am tu maiola tu manatu le tau ole. O le tau ole I Samoa, pe atu a fore le I se talo e mo elo o tau. O le vevesi le vevesi I Samoa le vevesi a tatu tangata. O tatou ainga, o tatou tau songa, mai tu malo, mo tu tonu anu. So our war is within us. Lono inga. Sta mai mea o le tau nei, o le tau I utaia mauna fili. O le tau I utaia matunu ese. E whaila singa ese senga fuila ia leo o tūlanga I lua o lono winga. E lai titia si mele I tatou I alanga e whaintao na whetu nai furele makampea furele ono o tatou fuia whaasino manga, o tatou wa whainga whaitaunga tangata. Ia ma tatou fuia tūle wa porkiti. Oine, o le aso, o le weekend le aso tofi. Leana whai saunoanga le opposition leader. Leana whai lang matua I public a whai me o temine. O le to eisi ni vao malo e lua po ni vao whainga malo e lua. O temine o le mai whaatasi o Utaia e tutu whaatasi.
matalitali atu i ona fili e na fo la le wai loi they are all coming together because of this critical time e le aia se si ata ita i e tutusa male ma ta ile te mine o tamo o Benjamina ne Netanyahu te mine pe atu i tala faso pito e te lele sao le fo ita mali i tutono tamwhainga fo lele a Israel to tele fo tangata i te tono to tele la to i e pe i tau le fifia to ina o tangata e tau e la titi la to pito fa kerisiano ia ai toto Israel o lava o le wingala whamtalanga fo lele one tele na mai la to le ia le mau fo lele tato ia kerisiano fo lele fai mai tolo ana fa pe watalia Israel o Yesu keriso o mawar file mumbuni ma le to iaise vesi ia e sa olna whamtalanga ia a o mātou fo ia whaasoa manai whaiwhi au Israel por vaanga ia rapai ia o tama ia tarisa au mai a whai mai ia o te mea mau e mātou Yesu keriso ia Yesu keriso na whai mai a pole si tu li liu le si tu le la whau me whalata lata mai e feita ia te oi mai e whaamangalo i ona fili e whaamangalo le Israel ona fili whalata lata mai e feita ia lona ngori se Israel e pero tūranga nā wā mātou o Benjamina o le iutai ai e le sona pito kerisiano fo lele I mean e support na ia tanta kerisiano au lana ia whātūtuanga ia o tamo i rwhenga ngatuai o le mata nifo tōtu ana le iei le teimi nei e le leil teita inga ai peita iane ia e nisi fo lele e le fia o non whapeo telo I lātou o whioti ia o mai maua lātou soifua ia se ata taulon mele taua pole war that's what we expect tangata mali liu o nisi o la fale ngaina ia no fuanga iai matulanga mo pena ia tatu falongolongo ia tulanga o tatu light ele fora o mole ava no ta se sau nei what experience ina mo tilo ia e va mama o matatu al ta inga ia o le toa o tangata e toa e lo tu fa ia mo ia tua o ia mo Israel ia me sa ta mtele ia I va tele ia no wa ia me sa fa tu tuanga le mo salemi fo le wa pe e tu o se situ ia le ori e tau songa pa tu o tu tal fa so pito wa grandfather mo ia Abraham ia wa tama ia Isaac e tama uma ia Abraham ta mo sa ako ia mo ta mo sa mai ia tali atu le fa si de siat o se vaga ese le fio o kanga kai makamakai o au whaasalonga foi o ngofanga kwai sai whaola ia mas foi ngofanga paia o kau laka ia o sa whainga ia se mea o ngofalanga ngai ngofanga mea ia aftai mo le whafsiri ia taua porque la no fuanga I whawhia ele li whaola me sa tatu e Kirisiano tono Ierusalema malunga I au tafol Samuel Karilaia I ngai kapana umi o te mea te ai e toai wai e ai almato ape monitor ai ia lo keti te whana mai o se ke mea e launch ai la le lo keti lala sa fiki lo mato app la o mai lo keti kusala tasi le 2 minute mo te whatadia lo keti lo sa au ai lo fo le app le vai nga tonu la ve sa lo keti la e kilo kwala e pe fa kifa ngai dungal app no lo no ina fo la ala fo la wata penga nei tangata le o le la wa ko ngai le solo ma ale la wa ale fo la wa kai o lo wa ngai kapana o lo wa ngai ngasale o lo wa ngai o va ngai na fia le di fa a sau fo da ngai Israel ia le fo la sau de alam penta to tatano le fo la sau no ngala fo wa matana te fana mai ia po tulanga na le ia o te mi o Yerusalem mai o Yerusalem mai o lo mal pui I tamo fo le la to Iron Dome tamo fasala ve o wa oine ko ki a todo le fa le ia na fo ia va na le kolose lo ke ti te fana mai ia wa o le Iron Dome mai o tamo la talata mai lalo fo le ia ona la le ngel o city o nei le el Palestine o nei fo le el Palestina ia malala to fale fono pela ngala le e te le tamana tu solo nei tamo fasala ve a fa pela sau le lo ke ti le sau ala a sau pa o ngaton o nga fiki ro kamanga le fo ia tu lo lava la nga fai ama te telefoni no ngale e fai am va ve a ti a sau fa ia
Sa lo te lula longo mai la fo alo. La fo e ma to ni Jerusalem o ngala wa. Ko kiki ka mai ya lo ke tiro te fana ma te mine. Wow. That's alive. Yes. No nga pe lua mi go kele prepare e fone fa sala veia. Ia. Aqui kilo ale la bo pa sia ki Ia. O le la vea matou le saula e sa wai, la vea tuai ma i Tel Aviv, e a makala saula e sa wai, ia, e te no whaari tia au rua, i no whanga ia. Wow. Me mu atoa lea siat. Ia. O ke tira te whanga, me ke vea over ma se lau. Le whanau fe eia, e saini le matou i whafuma. O ke ki ngela patatu se, ke longo whiarau patatu fo dele. O saonga le mule me le te iai le taimi lava le nei lau fionga lau sunga le fita fita. O saonga le mu. Ia pe o se taimi fo ia mawhaina tātou wha mawai e te tauna i tā pena mawai ka whapena. A whisiri tu saolanga o le tau te o live. Ai amuia foi le tātou au fia. Pātou le mai mua mai. O leo o matua haru live a tātou i sala e luma me o lai tupu te minei. O saonga le mu lau sunga le fita fita. Ia, ia foi. O le aia foi. Ia ora ufale. E lalo le foi, le ground floor. Ia e mo ia foi ai fo tātou ia a fa sala veia a wene ia o mai o le monuia fole na. A vanga na la mo misi mo fa sala veia sa usa. Ia per tu langa la na de fa pole ngai fo le la tonu ai. Fa tu o. O lo mo me te ia te mine. Vincent o ingi vaenga Israelu o anga il mele sa wailo ke kia pera ku wa sa wala ko i. Ia kusala wa pelo ta ua. A mawalunga le sa ura loketi. Fa sala veila i dunga le Air Force. Ia. A fa te ki wasa fa mo onga tutonu onga taura ele a foi ia. Ele maakata vita le ta ura David Sling. A sa mo wala lo kolosi lo le Iron Dome. A fa pela wa ia ka mo fuli de fa sala i fa ka ingala sa sela. Fa sala beira i le vas fulu a kofu mo ka sipea. Ia ka ma sa wa pa tonu ala i nei po se no fo. Ia pa wa ba ingala fa o i ta umai e la lafi me ta o pam shelter tu ranga mo fa pena fudele a wa sa ngale mu. Lau sunga fita wa ia lo fa tu mo o ele nei taimi. A mai sau no nga whai mo mori mai o wolo whaanga. Ai tatu tau vai. E te tauna eru te tā pena mari so vanga whapena. Lea ngai le ongi maa mea ngai wherelei mai. O ro ke ki mo me o pomu mea nai o mai vātu whawhua mo le turu. O lewa nole nei. A mo lo whionga mori ia lo whaanga. Misa whaurunga le tatu pokalami whamu mori. Ia whaftai mo lo overnoa. Mo le atoro whaanga si o tina. Inga i Hamilton. Tatu na asta pena i Samoa. Ia mai se ia nei o ainga, o wo mai masa. Ia mai se se watu no pelo Samoa. Mo le tuelo whanga le fionga le dipari mia, mai se o te tatu whainga malo. Mai se waila tu o lo talo mai mo matoi nei. Ia mai se foi nei i Israel. Mo le tuele le whaftai ma o lo whanga ia te o rua tu sai foi ma le avanoa. Ia atonu foi ai e koe mau foi se tatu avanoa. Ia mana ia te whapene i whalole e wha maonia. Ia mai lo foi tangata ele ai ele ni mea pelo me te tupu ine. O mea mo i ama mea mautinoa. Ia ai mamole atu lava le hanga whaaftai malo o avanoa. Whamanu e tele le tua le Port Kalami. Ia me se foi si utatu atu no pelo Samoa. Lofa tele atu. Whamanu e tele le tua talo mai talo atu. God bless. Whaia soifua. Whaaftai tele lava. Te talo atu mo o e marasaonga le mua beso tam whana uma Samoa Israelu. Whamanu ia le fiafi. Soifua and be safe. Vai pera se vai coi. E se ia ko inga fatole le winga la utala. E no wo faari mai fita vai nga ia me se le. Wa se ra ka fa longo i lo fa le moments le wa tu fa fonga mele tu. E se ala ngono lo tango fa tara no se tanga ta la fa kari ka ngo ko ngi pom. Ole funga ole or qua advanced level technology digital technology mole
ma fonga nge ma me o Israel was one of the top. ia wa fo wala nga la makia la ko so fo me la fa penge mai la ri sa wi me awa ko le ponga paint Israel le area ni me a mai la mai di hore kala vincene e l'uomo che prepare va ngale intercept ia pe fanga lo ke kira ma ia ka fanga ko la be mo se la o la be ma ke o misil Ai sa merkas. yo kasi la ngale Le popole ia. le poli e kasi nga pe ke o sa ma Ia, o le tautua ale tātou porokalame, wa tau sirisira mai sa moa mai seo nei tamama tina mantua. Au ina sawa atua i le teimi lava le nei o le whaatara noanga tātou te talo. Te talo mo tama whanau sunga fita Vincent Smith, ai mai se fo. Ia e fo sia uo ba mai le sunga ia whasau, ma seo na whaletua. ia e ngofo Ia e no nofo i o e whaaipoipo pe tala ngafa i tasi o tamaitai o taia. E fai ngā ruenga fo i te tonu o le malo, tu langa o le puipuinga. Ia mare toa tele uma o tau, ai mai se fo i o nisi o lo o iai ni malanga whaale e kalesia, toa uma vanga whapena, te talo atu mo o tau, nei vanga o le fia, le fai ngō fie. Ia e mui e fo i o tau, ai mai se fo i o le tātou atu no ui rona lava loa. Le o tau whaafonga sao ha i le o tau mai ngā. O le e whaasingo mai li iso le o mare se lauro ke kirai o mai, ai la tātou, i le tūlanga o le teknolosi le teimi le nei ai a whaia mingu ke le romingu ke ia mana tu e so ele atu nuk nei ia Israelu Iran ma whankanga e so ele ia logo winga a tatou fuafu ai pe o la e whanga mai la lo i Karasteti po Wellington e whanga mai Wellington anga i o kilanga ia ngā le mingu ke le romingu ke ka peka i manduala ua seki ia e ka whanga e ka manga le palalasi wai pihe por kimu maafu ngare le palalasi me o kama iro keki ia ore va ia e ta whanga la e ka mai e ka ngofi fo ilele e ta whanga i laro keki a misi la ai sao mai lo keki palalasi oh my god boy ia o me na o ta ti whanga e mawhaina tātou mata mata i me whapea a o me nei e te nomo nomo la e toina ia la tou mana ia le vaenga lena sau no mai le fita o ka kou vevesi e fai ka mai vevesi mai winti a me ha whaaloto i fale e la vevea i maainga nuu e ka le sia a me la ie le e vevesi i sa la e ruma o fili ba o komo ai o mai ele ta fa soa ile pomunga i Amerika ole yang o le van fa ile tau fa fefe ole le van fa tele le fainga ale ti lo le me o te fa tu il tanga tele o Donald Trump la ko kama ka kama foi pe ki kama ka kama we pe o ko ingo vu ele kama ka kama oso mai a Donald Trump se ia ku le sifa Afrika uli ngale le fia kama ale se i fefo Venezuela oso mai a Donald Trump se ia vevesi mai kiupa mai sika ba ia le mo ka va ku forfolang fa ia ku le mo ga marka fa fefe Iran esa super power kasi le super power mai le Middle East kango mai ar ka maharo Trump se ia le wa o la pa uma vai de sisiva solo tangata le sisiva Iranians all over the world matua sisiva ia mo ia la ia au le fia a wingo le tala e sidi le ko kasi upo masangia ngai lo le fango ako ia ia vai le tau fa fe male o me foi le tate fa ia tua ia tatou le mo le o langa tau fa fe le o California va tu fa tua le ia tau o tala fa tu fa tuanga ele u le o el tanga te tau fa fefe io le o tau va ai le ta pe o le ta le awala ta tau fa fefe o fa fefe lesi e u ka ko fa fika u lingi winti e o le tau fa fefe fo lesi o lesi o le mela le mo le tau fa fefe o le tau fa fefe fa sanga ku role mango ango ku ro kama maku pua ya e ko e kangi fuavi awa o ka pe va o ingedi
ia al to inga me la le nai maua tatou foi la ole le sona mo tatou a ole ole tau fa fe fu le si ia matulanga fa pena a wa iloa he oe e tele ma fai na fai a wa fe fu na folanga o kiki o ro o vai ko foi kilo o foi folanga la fe me ia ka o mai o mai sa mo a ka ko sa mo la come fai e fo ma mo ma meu e foi assim ka o ka vai o mai la o mai sa mo ke ro ka ko ko me ke ro o mai sa mo o fia ni na folanga e fai a pai mala fai pera ta fai leila ngai le fa o so fu ngai fa pena munga ai le kai o kama mua ia lo me so po moi fu manako kama mua ia le fola mai ka ua e fasi ka ua ma me uma o tama mua nei le lo sai stu e fo no we ore vo mor kui kumpa mai uso my brother my number one the show ai ku so ka kare le fai me fake page ai vai le sau lu ngor ka fa fefe mar me ka fa fefe ko fila o foi lo di e poi fe a oilingo io ka va fe ala kwa vai ala presa vai lo que fa kare mai Yesu ko ar pale mi ai vai va ke ro ko lo wa ai aga aru ko pasi aru o ko foi mai pero ta fai atu o tato ale matua ai wala to te fai wala nga ke wa ngoa ko pela ko nga mele ia o fai nei la le fola fa fe re kai Iran le fa sanga ku ro mar mako kama fa uru pai aga va sanga ko no Trump eu mar para pior eu ngor pala ka hoire le ya nga eu ngor pala fi wa su o me le nga ye ko inga o ai longo mo se king ya fa tu ifo ko ke ni si ma li wo ka pe ma ko i ba ya ka mo lungo maro sa ma li wo po mo fa America elena Mela na le foi tati fai atua ia utou e fai folanga mana me uma ia fafanga le mai ni tatou moa fafanga mai ni saistu to le mai ni tatou talo mani ufi vai kama palai mau yo e make ka ungu o kuroa ia ona amatalo na saule solo matulanga ka pena ia a pe mai sa matou no futa puai Io lo faiva. So ia ko fa penga. Ole kaua ka ko le fai pe le foringa mai ko kaua ka ko. E ia sa ko kaua wasi kau se sia ku. Mai mo pa fa pe le fai le kau ia kule pa ma le ko ngai afiki. Ia po konga. E mangai ko nga kaunga. Ia ko kau foi le ko kau ko a me e no para aí pupui fa na ia lo te lo na te tau mana o mi se upu fa metala ole pupui fali ole fonga ole si kau si sia ku o se me kele ali se me reki ko ala me na ko me nga ko al ko kau a lo te li foi te fa tamata mo bon me ko fa kamaka Ora ni mo ko fa kama kulo was wala udel badi to wata ufu awa ola ko puaya ya wa li fo nei la to fa ta mata mai ma ya fa ya ku ya wo le mo fa ya ola me la le tu la mai ya ai se fa na no fa ya tu na to minute le pa io sa mo ma fa fo bo fa ya la ku la e pa wo ma ku wa te fa ya so o al tala le e faia e ko ia inga o kuila e pa ua matua ua varu se furu lua ua le o toi ai se luma na i te lea le toi ina o se luma nga he has no future a o le oso mai la le o le aun ia alu ngei la ko inga vaku fo alu nei la le toi ina ua faasifo mai popungi o le langi ma fa solo i lunga i ngoa le ati tifanga ia fo i lole o le to ina
ai tutu mai lo matangata ia na e ole lo lapo le lo po fia pang ole ko pankas ya o wa fa penga me nga kupu ya koriaka nga pa wa koriaka vai su e me ole puru sa e fa kalangar sa nga John Wayne na mai nga o le puru se i mai ai nga oso ar puru mua ko amoki aku uma mai nga le ba chole ko fa sanga ku nga o le puru wala le le alu de ko John Wayne ore tu inga mele maua ore uma enga ona fo ile ore to ina walu le na ia wa to fo ia tu ta pena le la filo inga malona matai ai ku mai ro makama ia nga enga la lafi mai iku palasi o ore alfa mai o ka kai la po ai fiu hai tu e fiu le wingi sawa mangsa mo ku tato voi nei diso tato wa fasile silanga ia ina to minuto tato por kala ni vanga le fiafi ole fasile silanga mo suli mafeoi ole swafa fa savalu o fale vai fale la tai wala nga lutele ma wanga foata ole pai luani e pei ole tala sila na saanga ile ai ole nga e ole la ya malona falala ile tolu mea ele fuatia ele mau malilo ole tangata ai matou te fa poi fa la autu i vanu i pa ia mamalu o Samoa fa fofonga e maise ole tunu umamala ai fa pito au nga fale nei fa salalonga i suli mafeoi o suafa fa savalu o fale vai fale la tai ua tonu nei i suafa matai masuli o lo tusia le ainga ina ia faia sa tatou feilo inga i le mota i fale vai i le aso to nai fitu o mati luafe luasifuru maleono i le tu la e iva i le taiao o le wha moe e tala no ai whainga wha vai o le ainga manisi suafa e wha au ai pea le ainga i le lumanai o lo le au mai o le ale tau fia ise fi na ngalo au tasi o le ainga poto talo sia i le alofa o le tua ia tātou lau lua fesi la fai lo tātou ainga i le aso wha fetai i seinia e wha sa valupoli sa o le ainga malo tau sia le tātou ainga ia toi avatua le wha silanga lea mo matai pole nu o matai i uta ole au suia le fono lo tatou nu o matai ile aso se fulu mo le fa mati lo afelo su maleono ile tu lai tonu le afia nga ile fitu le po o le address e fa tonu uinai le nei fa moe o le lua fitu west fitu valu south west Jordan ia o vaenga e mai a ona momodi la pala po malo e ala stato fainga lonto na ta paipulea ma langa ava le tatou lo lua fisil sir fa afio mai mtala a mai se o tatou mo foro tala ma se o tatou sore pule a wase manui o tatou tunu e wi lava no tatou motu mai malatoula a o le nganga moni e manu ma mai le tava e ona fulu taro soifua ile lofa ma le anga le leo le tatou tapausini le langi mori o toiro to soifua ma so mato wola ile aso wa tofa ia seinia le fasile silanga ia ele komiti e pei ona tu ina tulunga le laulaua fono le fionga prestene fai malo matumua sui prestene leo tamareta ia o le fai lautusi le ataua te o matavui Dani o le sui fai lautusi o so senu i o sefa ia o le teutupe ngā lea i Doreen sui teutupe li rumayava Ace Crichton kaka makuka lea kama kasire kama kuka iyo kasire ka ese manga yo pua ala kam ia o te fono for sale e te to sulu fia o mani ngatolo sui te fono pese ta se wa muli se ulese le se fasil silanga ia o le tato fono tanga le ainga fast mar beta fali hawa u masadia ia so lu supertasio mati luafi rusu maleono o le aso to na i taimi o le lima i le afiafi address le na o tu na tulunga seinia tai fono fata la auli utupo ia ai mai se foi o le laulau ia male tatou
tulai mo Samoa ma le tatou tausala fundraising e faia I le aso to anai aso nei o le vaso fou aso fitu o mati I le nofonga le Victor Valley College Stadium and Education Center na I Mojave Fish Hatchery Road I nga kasi rua whaari mo tau le lima nga I le sefulu I le afiafi po le sefulu le po te tala fai te toa I le lima I le afiafi ia na watu ina tuilunga le tato menu kuka ina ele number 1 master chef mai mele pone au se talia masili le motele sala fai Mr. Falai Kama Falai Iyo whaofonu eli ia tau te tofo ai fo ia I le recipe ma le social I tamaro ia I le tatou wha moe moe ia e mai se fo I o le tatou whailoa ia ina I le wha moe moe I le wha ungo le vaiaso ia le sinau tatou wha silanga ia ma le tatou wha silanga murimuli ia mai le tatou ainga fast Queenselani sa ilinga o au o sisinga fu o lua filusu maleo no nautu na tuilunga ia mo ni au e fia wha aulu wha afiso ta I fata sangote tupai ia mai se fo I o le taitei fono au peipei nga malie ia lano mera ua tu ina tuilunga mai ane vangaro fiavile e tau eisi vai Wow ia Kai ore sias o le amau le fali tatou whilo ai ia o nei fo I le afiafi a forfitu a matalia isia matou wha moe vasenga a Senga maka I whaingi ia a wha matai a o senga mua nei mo le wha matai ia I le matou whale a onga fo I Weymouth ia Manuia Samoa manuia lau tapo inga manuia fo ia tūlanga o le nei afiafi ia I le whaasifo I tofanga ia ai good morning inisio aturu o le o whato ala whai mai whanunga le lei a siata malei a taua Whirai kai au soifua ia manuia